sister me abadamfo Chose ha na msuyo asame mentena so asisi mu ande me de baba ase ma fa boy ne ma tunufo ni tunefo so anya dan woni ma da we o ka chese woni ma jai na o jai won tie ma se o na mo ro ka che nkofo se ga we de woni ma jai use mi we ne ka chese ne use o ma me dem ma me pass we de na woni ma jai ai boy ni ye dan mo no nya hwe wo so ye dan wo ma me ho se do week bia o de me do kasagu we ni ma me edu week bia odu week bia na oba me ma oba edu week bia na obada ma me pa so no wo ye no kwase nyema nua na asala ko kwase nyema ne dia be do adia ne kwase nyema se me ne dawi a no asale no ne pen 20 cedi bia ma me no okọ sa du week bia sa ta me ni bo we na obu mu kwase a sa obu mu kwase a ofam se me agim for the man am ne tie sa emotrinko sa Doris bisi emotrinko ada we ye fati nya fati na fati na bubobo ni trinko eti Doris na ayi abrante ne friend sen e fa me Kwame Boatin na Kwame Boatin wusu ohia we abinchi lamba gas na Kwame Boatin hia sa nto ohia wo na wo so we ye dai no me fana danfo keke ti me o fadan fi bi ka chem se boy so oni jim ho ti me ti asema na me ntina me nti asema na me so person wale me wo se me sasa nyina ya ndada ho wa nware de me si enwusu wuti do majuma nya me de na me minimum kra me ya eye nada ayeka na da bitobo okay Kwame boat wo hu na wo ye de wo ade na wo ye no wa benchi na bagaso no na metie aha na wo mo dan wo na han dan wo da be me ma me na tie mama ototo na do kodwom te widuku week bia no kofie na obabda me nchen edu week bia na hwan kofie me maame no bo na obeda me nchen ei te wenyi na me mbo me mama manie ma mbo obi amanie wa ho ta ewo mitrim sa na mbisa na pesa me de ba ase na bo ayi Kwame boat no a wodo ko maame dem onu ose wo pa no woni dan oni baby ada odan tuntum wodan hefa oni baby ada wodan oda abonte se abonte oda abonte no ye adwuma wo ye de wo ayi abinchi na magaso otwi taxi obi etwi taxi na oda abonte okwache wa abonte baby na oda no sa me baby otene ho baby metene ho na oye adwuma se baby oye adwuma de wunim na mpa che me che sen first na no onyanse wo pe no wo po adwuma na wo hu no no we no ho na oda woda hene oda lamba gas o baby mu na mu bonsu mu cars no ho na oda ho na oda na be ma woni dan dem no se wo pe won so ti ase di ntina wo ti ase ma no se bon yanko bon esa no we me fe oye be ma bia obetima bo me o ma brobom o ka chen se o ba ha dan edubonya ni we wan handan minu wan kasa minu koye minu ajai wasamba ma brobom bi o se me santena te se first na minu wasantena me se handan ma me o peso ba han ya o peso ba han usale a wakotofun ayi touch ni bi usale o de fefe o mpenafo me frawa mam sika nam ko bom tia na udidi matem se me agimi fo me kwasi mpanyin fo me mfata so me no ba me mfata no tesa na wo de ka asem bi kire me do me se edi asem pa na Kwame Boatin ka tu witirimu a ema onso pe no de asem no ka kire wo okotoko osimi okotoko kumbrano totoko kubrano ana mitomieno
minima de ko de guma na family su sole ya na me ho afọ ei wose ya dan kokum kotokoku bre na wonu koku ache mense men yabre na wonu koku ache dabi enu wose kotokoku bre kotokoku no bre no wo ehene fa ni ka no use ka bi saka no ko waton saka no wakoton to toka ni mam to sumi to koku me ni bile me so de bana dan view o to koku ye no di bibi o di bibi agun of friend se me meje ti me frɛ ya na me no so bile me na me fam dan ni kam ta ji ya me so ale na me panta woro ana jo sori na won de ai na me panta woro na wo panti aworo e wo ka anim na ade asa na wokoto ke koku ne bre no na ade asa ei anti mumienu na namonom koku no wone ka anim e motin kok bie wanum sa enti wonnom no okay wo sorry wo na pants ya wo di aworo me pant na aworo e de na hu ye wo ho me team anim se bra de na wo ye wo sa wo pant no aworo no e de na wo hu ye wo ho ma won se obedience ne nananamu awu di se nim se abra de obedience ne nanande mu ene nananam wi ase nyina se bra de no wi ase mani mo nyina na me se mame won cheche sam ne mu che me yie mani abre o obedience ne nananam wo hene no de se sawa fa na me se bra me tade me pesa me chuade no so peme a me papa wo me mama o tete be me bi o de abum kwase pen me ni na jai a nkota me no wo sire me ni na jai so pem so pese o ye me ho ade a me papa me mama wo ho be ye me ho ade ni me ya ka asachina na wo bisa se wo dross no a wo woro ye no wo woro ye den wo bisa no me bisa so o pese o ni me ntena keke no pese obi pese o no obi tena run dross o pese o ni me twempena keke obi pese o no obi twempena wo run dross when it's here now, no raw dross no go canim. What taxi name and answer no raw national, but maybe I did our cottage. We need here no raw me panting, I will me panting our canim. We be son of one fiada and a bo ja ye and a fiada if you had a calescales. If you had a calescales, if you had a and a one would say, if you had answered your BBA to me, BBA to me see, BBA to me see. Ye kasa bibia to me see na bibia to me na bibia to me see na bibia to me see na bibia to me see eti na bayi se benta benta ne benta eniema be hunu niema eja wajo eniema be hu this is beautiful sumptuous day portable Friday everybody go home and enjoy yourself your mother's food your wife's food and everything in your house you enjoy them and Friday will come again bye eti anu kire se anu kire se wo wo yira kodi wo yire no na duane interpreter wo yire wo fia more fire na di na duane more fire na di baabia more fire baabia ya wo so bibia na fa bibia keka so mama matie so mama samitie na ye fiala brebia ni emem pese ni emem fa tomato na bia biem na kunturu ho na tena so fie nya de Friday is beautiful Friday media general for mamba ko ni tilapia bia dia na bibia to me see bibia to me see bibia to me see okay ya na nko ade ene na tai chukwu na bibia to me see ene dia ba fi ha yi na wo abunim say something dey there and something dey there woman the ha something dey there woman the ha something dey there woman the ha ani rado za ani Greek and ani Hebrew woman the ha something dey there language am
language madam. Rado. Okay. I just know if you are what you can get. Yes, you dream to be good. Happy yourself. Yes, one more near one nobody. Tiso wa wo to no wan create bibia ma wo ho. No am woni anye wo ho. Wo de woni hwe ya kura fa nwum si so. Wa sa. And no problem to me, my young kakra near to me, the other than I'm gonna murder I'm gonna murder my handler sanu kafra aja sanu happy yourself happy yourself anu ede ba ma mo amutiri wa na wu ade ba mi yan se wo wu mi ade da no na manye na ba be gina yes no obusa ntimi na adwene mi hu Who is the problem? Not solving. Enkoye. Eti eno ye ka che ge bi sese be manage ai wo. Eti ko wu ana. Ko so ho akon. Ah wu su say. Usi bi ntimi ni di. Mi ntumi na. Ana ye den. Bonyum. Sa didi kakra. Fa kakra gu anumu. Ya be fine. Wawie bibia be ye fine. Say ya ene ye de mamo. Hello. Hello. Hey. Okay. Yeah, Pastor Julius. Yaba. Tia mama ni aje sa pepe na tia na so asre kakra. Wo hwe akua sa ya we ya comedies e hono. Ni asa de beba no jai. Eti ene on TV ya say African World Cup. Zanu World Cup FIFA World Cup Enya African World Cup when you need you Africa say you Africa World Cup. TV to me and fire and the program no because some analysis World Cup no let's say Africa country be bebo wo modie o enche Senegal Senegal o mo bebo modie ntino wo mo beye wo mo be pense muntie na onua TV entumi fa enche so ntumi fenti enche say wonya akoma dwumadie no bi enhwe akoma nsam no enu ti bra Facebook live Facebook live ya boho YouTube ya boho eti Facebook no yakoma 87.9 like and page no comment na fe bomodin a share maye and na YouTube no so ya akoma 879 wo subscribe page na me notification bell no so breso you get notified no what share link no
ama afoforo nso atumi anya bi ahwe esi afo omo ewo TikTok ewo nso benya bi ahwe na chese watumi ahye ede ama ya ne yehwe update ya ewo ho de TikTok o crash no wo ho eno wo bi ba ne ni enra na don't receive ne ni jo se woni get ya na me se wodako ade ayeme adia na ni wo adwuma ma kwe adwuma si ba ha ofri afijase ne ba ye na omukrom na company car bi betwi fa ne maame ene ne mmaso ewo ho na ye bopani ne wofa ebusua panyini kwa gyeyi se wofa wo na wodi yade nyina echi enti ye hunu se sika bi pie mu ayenim enti nka boa yen na ka ye wo wabusuya na ye hunu se company no adim wawu a yeso yemfo ye hunjim na ka ye moa mo ye bopuni opanyini kwakwa gyeyi ho ye ne na kasa bebre woje yeso se wo beba na ka ye nyina ya tena asem ne so opanyini kwakwa gyeyi se da me sepa se meboa mo me moa mo emfa me ho na madwo mesi ho ahintì se company no kura ntwi ahwe ya minya sika kapre emfa nka se me furu ka kura firi wa boa mo nanka yenim se nka panyini de akura etia wo na yenim se panyini kura de akura jo nsogu na so ya pepa nanka yentwa ntwene enso panyini kwakwa gye se Davida ye yaka no chenchena twan woni so omoa yen so wentumi ahwe sa show ni bia eno ene ye dia to no ho update ene ye de ma no e bia no wentumi ahwe bi ti ho update ene ye de ma no to so na opanyini kwakwa gye se da omoa yen na yeso ya boa na busua ena ye nyina yesi yo se wo moa ye de a omo de abesoa ye adwo mensi de abesoa ye o de asoa ye de a na chese se ensam no ye di akire say ye had headquarters headquarters enti ya guguru mu adukuduku mu ewuram ena ya pie ma ko ni wa bedafo mo abo adwuma ya roro company no na company no so agye yeso omo agye yeso fe na sese di akowie no etiefo mani bagye ho omo se ye mra nkran ache mota na ya mra ho na ye metinam na sedie se abusua no entinam kra ye yenti babia sika da anda yie no omo be chire yemu na omo de bibia tutu yi amaye ebedafo ma ya de mo nsama de kana se ana on se omo se sikase bi pie mu ana sikase mi pie ma there are documents ebe chere se bi sa akoso na be si ne document bia o bia edaso o docket so da ho aye ba omo pens ebe yiri nyina egu na de efa opani ye abai ho ne bai situation no omo de akire se abusu penalty sika bia omo betime approve so anyi sika bia nso a omo betime approve na fe ye ne company na trans na compensation biara se omo de ma omo no omo da na omo de amomo na to se da kura e nika nti e ho na nyame adom se de akosi a atiefo hwe anim se the next step no enya ko company wi a sika dudu bi e be piem afiri se omo de be compensate akura yi ene na maame bia no e be san de aba beto dwa ma atiefo ama omo hu se adwuma na omo de hye yensa no ya amana si ama results bia so se na nke enu aba ne be onya no omo nso anya to bia amra Facebook live Sibra Facebook live Akoma 87.9 FM wo beba sisia abranche wei wono na odadan ne mu bi sese nani enhyeda enwura ne papa ena ba konso ne nan na chese eye serious issue pa na so mu de akire na omunya solution nyame ncha de ye hunu campaign no nyame ncha de yakwa chese nyame nshiramo papa nti ehun update en ye de abramo no na obisim mako ena de nkamusa ene ye Friday de nkamusa the general story ne beto so a ki eni beje pa nyako na eka no Facebook ai was a funny Doris Rocky Heart Doris by force Doris by force love upo me do ai untimi njame ya beto so do ada ya de be ma ne beba Henrietta Jesus na na kwa me itino wasara no hye
Why are you not? And DJ Clinton so Ma Rebecca or Sam so send stars be brady amai. Mas Baba to say on so abechia and Amma Michaels and so say African World Cup just an year media woman African worker home also bomb don't Isaac say Papa you do all just say Munina Mumbra Facebook so na afi obia mon shebo ko na yemfa obia de man okay manso ami shira munina pa nyame enshama papa some of the update wo ho abrayanti ya beto adwumade ne so na Embra Facebook live ene Onia TV to me enyi mamon hwemu amuwo chichiri no nanso so wobetumi afa wo phone no na waba Facebook Akoma 87.9 Facebook Akoma 87.9 na chese won so watumi ahwe bi eno ti mo amwo Facebook no mo share ma monua na monua so share ma monua no o share ma we se ne padodo wo Facebook no bi atumi share ma obi no npakron so tumi share ma bi fofra na chese yatumi atretre ma wo mo a woman so entumi hwe bi onua no woman so atumi anya bi ahwe e wo mo phone so and na fe YouTube no ye Akoma 879 TikTok and also etwagu betumi ahwe bi Rabbi 1 TV dia edem e wo multi TV no so Rabbi 1 TV enti mo benya bi ahwe e wo Rabbi 1 TV yemra na no ya ne yenua ba ya bofa ya bofa di edi nkomo na abayua na we the center of the case na Cecilia ya your friend ata ye bisa sisi wedding fiese was 13 ayo no a be ma no so wedding fiese was 13 na msi ayeka na ye bonan producer Ishmael and af evangelist akọ nana yaw efie nana yaw abayua yi eto nsuo na woche no de kwahye ne dem sina no ye ko ni fie ma ne hye ye bose ne wabeba nana ye waba na de aka no eya sam sebe mame kwa na mini nua be ensan ni nkomo biem sisi pensela aso de sisi ene sisi ne ye na kuma no ene mo mame wan ye fe na ta no ata to say wo koye be ma na frau ka enanu asem a wo de baaye se wo kai asem na no wo de baaye ne ka nana ya wo fia ka asem no na etiefo nkai na fe ye ne nana ya oni nkomo Pacho no singing sending. Debi na wo ye den na akohia na ya akwan be so no fa so de ko nfie ye pesa wo kai etiefo no mu hunu asem na ye ka no. Pacho no mi ton so no defend me. No so ope me. Why na so ope o? Nana ya. Tu asoko. Na mesime mpe. Kasa. Na mesime mpe no. Tu aswe. Akoma efe. Sister se wo nsa enanu ye ni wudi nkomo wani mo no ukasai se wan kasa oba ne bebo so o te de meka no enti wu ton so na de ka ne yenko tiwaso na mesime mpe no enti no se hia me a no sa defend me na mesime mpe no enti last time bin de one me ko tana Nifi or Sinifi wa say no nemkota. If you were him say Me pacho. Akoma efe. Akwa Joshua kwan so. O Sinifi o hono. Ana mena na kwatana hono. Mena na kwatana hono wan ka hwe ankyere me. Ena ye baaye. Yanko. Ani ye baaye. Ye baaye na ehon matum na me fendi ni bi afi wasase osahu men no osase mepe ena mesiyo matiase enti metiase na ono meko ni fie hono oni meko ni fie hono na oyese mentina sina ono nso ntima sina mesiyo
Intimate ase na one me eda. Tuaso. One me da na ede babe. Tuaso. Afi osasi nyinse ne nyene de. Tuaso. Toka se nyen de na msinyinse we de me de kwahi. Na mka se wade na me boafo. Ade ni na wade bedi aboa me. Tuaso. Enti mpija mani shesro. Ana mpija mani shefo. Ana mse wade. Osi ade ni na ede bua na ewie wiye edi amine se oni mani da so. Inti manka bibi abi. Na wa na hu sa wonyam ana wan na ka kire wo sa wonyam. Me pacho me so na ka kire nsem menyam. Ana wo kan de asem kire mo so a. Ana mka kire nsem menyam. Wo se wa bisa so wan na nyem wo. Wan na wo bo ni din. Kasa. Me pacho me bo ni din na ya. Bie wanum na kasa kase. Na wukọ na na ya ho no oni wudi nkomo asai na wakasa pacho debi wukasa sai wukasa kase mebua pacho eni bi wonum na kasa kase me yanti bi mensere mani abre unim sere mani si abre ti sa akonya imu sese ya no a ka won sere sere nhyemanum sese mesere ya start sese minisi de bi asere bi wonum kasa kase ema wo bi anti asem no a wo ka no breban na yawi na yaw wade wukọ ni fie kasa gu afidie ni mun kasa kase mama ye de abrewo wo wie ya asa yi wano ato nchen kasa kase berbe na yaw ede wukọ ni fie berbe na no frafra wo fon so wonim ni nyina ntika ni nyina akere me pacho na bottle over na bottle over ana odim ko ni fie 12 awia na se berbe no pacho anajo 12 pacho ya so don se wi ran hene mu studio ja isa ade no anajo 12 na ode uko ni fie pacho na anajo 12 no ya wo ka che wo one ti se wo ko hia 12 no ko hye na ya wo edem ka se gu fidie ni na kasa kase me pacho ndu ho na me so awoni ho no kwan no wapi kasa kase na okwan no wapi ada wo so anajo 12 no no so ko pemema ana no so ko all night wo so anajo 12 opie kwan me pacho bu anu oni fie na me say wo bia wo se wa ya wote eya no wo kwan kasa gu afidie nim me pacho bu ha waso ko na down for haba ti waka so ko na dan for aba na so ayedan me okwa bi o menenu aduane sinu ho na oba no sister re mama ka kiro wa dwen eye adwuma pa buapaye wo fia ma me na menim buapaye no oba betra ha no aye na adwen sabe enya ado na adwen nya adwuma no bra Facebook live Akoma 87.9 FM woni messages ya manyinya nya wo me phone so fa wo ene na ya ho ya wo betra ha no aye te sade asa akura foforo bi akura ketuo bi a woni mo hwe no woni bibi pa enanu a wo mo ko na ya ofie wona kakaka ni twam munyina ehya na ya odem behye wo hunu kai emeya ho te sa akura ketuo bi a woni mo hwe me se anajo 12 no eya wo kra wanti se wo kwa hefa pacho ya menkra no briba na aka chen se wo kwa night no me pacho me pojo ma na ya meko ho wo kwa hefa me ko ni fie ho wo pontan ben me pacho me pon se sa na meko ho wo pon se sa na akọ ho ti se wo pon se na wo kwa ho a wo be fie breben me pacho bu a me ba na abo one anajo 1 pacho woda ya kan say na ya wodan mo nko a sister na ya dan mo nko na ada yo na no se woni mu se wuto nsuo me pacho okay enti na ya woni wodi nkomo de nkomo no onu di ya e ma wo hunu se na ya obaboa wo a wo sori a wo kwhye ne dem pacho me do ni me ni nkomo bia enti na ya wanka hwe a kire wodi ane se
wutom nsuo wi ne demo na no wakɔhyɛ ne dem ba wanka hwe ankyerɛ wo wanka kasakase gum wanka nkyɛ so wɔpɛw wanka nkyɛ so wɔpɛw ɔka so ɔpɛ me but edure numra me pon adwom a ana ya amekɔ no hɔ no wokɔ a ɔma osika pacha dabi ɔma osika pacha wokɔ na ya hɔ mpre dodo sɛn me pacha me kɔ hɔ for wokɔ hɔ 4 times pacha 4 times na akɔ hɔ pacha yo ni nyina wokɔ no ɔno wo da no wa wo wɔte kɔ sɛ bɛsene kɔ fie ɔma osika pacha enti na akɔ no hɔ kɔ ɛdan edie na yɛ ɔdɛ sister me no within komata edie no na yɛ wo da kɛkɛ sɛ bɛma na obɛda na yɛ ɔda na sister on say na agenda ho ebi o wa wo bisa na obeyi ana kama me bisa o say wɔne wo bɛda kɛkɛ no na yɛ na yɛ wo dɛ ti na wo pon wa na wakɔ hɔ no me bisa emuna remani na me wu mu na me hunu hwe wɔne wo bɛda nti na asɔre ana wakɔ no ana me pa cho kasa mo tinko adan doctor say na doctor ka cho say wo yade bi sa yade na gye say one mema da ansa na ho ato pa cho David nti enipa so wo pew wo ton nsuo wo ka cho so obebo odwetire pa cho David wo mani sikada pa cho David wo ka che wanti a wona netie say be ma bi aso pa ye friend na ya wo so no betena me pacho minyanyin saye me so akacha mse menyam no ma nka nche nipa kra na menene nyam enti okacha mse menyam no na mse me ho mfame enti atwe na mkacha nsa mama mencho be makra menene nyam eno ye se minya enti didi mana meye na mami bi nso kasa na mami adanfo me so adanfo no ye ne nati dwom ho no ena mkeka chense ma menyimo ento no nso ye se ma me so ano enkohwe kasa enkohwe be makwa menene nya ena me so aye se okwa akohwe no ndi onya butere nti ye na me se kasa na me se Awurade na meboafo Awurade na meboafo ne say wadan Awurade na meboafo okoda ho no Awurade na ka che say ko ne koda ho na bie wa na mu no akoka wotu enso onim kasa pa wo fie e wo ho na aya kama dabi osi suru ha na eba wako hospital eba osi suru wako why ni fridge wura me pacho minim ni baby a na kwadwo ye hwan kwadwo ye hwan me pacho minim ni pa friend kwadwo driver ni your friend say me pacho friend kwadwo na se wo si woni ni pa friend kwadwo ti na mbisa sa kwadwo ye hwan pacho chika no ya odi en no ya mempna no ya wompra pacho what hene no sorte be pacho no sorte area here na heaven area ha friend has askwa good enti no askwa dia wode wo ba ni fie oda me pacho David anye no ya wompra na hefa na wono ne kwada sister ibisu asem Akoma FM oye wompra na hefa na wono ne kwada ata kwadwo ya wompra na hefa na wono ne kwada ata kwadwo ya wompra na hefa na wono ne kwada me pacho kam na no ne meda kan oba pakin way me pacho no be pakin wa so hase wono da kan mu mpre dodo sen me pacho miensa kwadwo no da kan mu mpre sa wusia kwadwo ene nana yaw why na wusia ne first pacho nana yaw wusia nana yaw first ansa na wo behia kwadwo pacho okay
enti bra na wo ne nana ya wo ho no na wo san ne kwadwo wo ho na kwadwo na onim nana ya wo mepacho onim kwadwo nim nana ya wo okay nyinsa ne ba ye no wonyem ye no wodi nkan kɔbɔ kwadwo amane ye sɛ wonyem mepacho David okay enti kwadwo ne nana ya wo esi den na hu ne sɛ nyinsa no ɛyɛ nana ya wo dia enye kwadwo dia bibi so asɛm me say wo hu ne sɛ nyinsa bi kɔ one nana ya wo da ɛwɔ ne fie wo ne kwadwo da ɛwɔ ne kem enti no ebra wonyem ye ne si den na ɛyɛ den na wo hu ne sɛ nyinsa we de me fa nkɔma nana ya wo because nana ya wo dia enye kwadwo dia bibi sawata bi unim bibia me fifin se mu pa ye ba ye ho kire se ya nante udu case ba ye nyi akire sa ye investigation because ye pese en sabisi form so what dey make na say adaba ka kire se unim kwadwo woni na anye bibia unim fifia ye fifi mu ansa ye hunu sa de we utira anye ye de kwadwo be ba betra ha brada etira me pese de won bia no e wo se wo ka ye tawachi a ni ehunu ba bia ye tawachi afa untwa ya ntrom ye ntawachi na echi na nko ye nsanko nkosifo ese de ehunu se nyinsen no eye na ya odea na nya kwadwodia me pacho me de minima se wonna na me one matana ho enti one matana ho de mega sinyinsen ne ye ne de na chese kwadwodie won hyada ne won ti obat se wo hia se bia wone woda na wabefre wo ana wo na kwadwo so wo kɔ ne ho kyerɛ me mu me pacho no na ye frɛ me na ya ono woda wo ma usika kwadwo one woda na ono ma usika me pacho na ya no ma misika kwadwo de no ma misika tie kanafo from ante na ya no ma misika kwadwo de no ma misika good nana ya ma usika kwadwo ma usika pacho de na nokura bi won se no mama bra ata wo ba ne ye die nti o se de wo ba ne be hu ne papa nti na yete wo ya makasa ma meni asie so ti ase pacho okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno asogusu aya wutie no eno nti ene maka se Onua TV unya bi hwe wo ho esan se wo hwa na omo eye o analysis ewo matches no World Cup matches na nti no wo ba Facebook live Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 ti bomodia na ehye maye yemra na yene nana yaw emedi nkomo ye wi a ye maame wa ha ono so ebeka de wonim ede afa ne bayi ho nana ya memo ha ya nia apom te say nyankopa adom boko okay ababa wei onim no me pa chan minim ne pa kwan be so minim ne na twempena boso me ba akopɛ wo hia ne wei me hia ne woni fie enti kan time ma wodi hia no because ye tie wo we kan wa ye tie ni 2 times me pa cheyo ye mun tanchia wa tie asem tie ni ye ni ajeje ti start free day 1 wo hia no bra no de ba fie wo kan manta no de ba last year won ne kompaso first year won ne kompaso ni nyina ya cheke yetimi hunu sa wodi ana nyodia ansa na die ne kuraba enti wa na yetie wo me pa cho ye April mu me ko kasape ku twadia enti April 27th ana me ba kum Ashanti region me ba 28th ana me call omufie o se carpenter ni bi wo ho me pepena me ko pena mana koye madwuma ama me emu na mdi hu no eno achi no oba yedi nkomo enti early May ana wo sha ase e ba me ho enti oba no obesra me one of the visit no na me hu ni ye enti me busa ne sa ade na dafu me hu nafu ni ye no ka kire me se wadidi ami ntira enti mama adwene efri so enu achi wasa be bo mama ne se papa bi tata no oye fridge pacho no ani se me boa
obetimi ayi ma no wan ka sa asem na nche ntina me churo no ntimi wi ameto ama no ka cha say papa bi ye fridge otata no ana me ka cha busa papa no wanyin no say an ana wo say waware ana me so won hwe ne ye na obi a waware de wan hwe okonyi oba bi a oye ye wabodua kun to hwe no su ye tina me tu ne fo ana o ka cha me so pe phone ana me ka cha say mema ne de mema ne phone beto phone aye dey ama no na oba me ho menimu nko ana na oba me na me busa ne say wanya ne mens last month ana o ka cha me say an enti oba me ho na oba me ho me na anso ana ofre me ka kire me say onyem ana me busa ne say na nyinsan de wo ka sa onyimu yi wo gina fo so na wo ka ade na wo mafie nyinsan nye fo so nkomo o ka te fo no wa ma wansi me hobi me wa ma na me frɛ na on peke me course o peke ko na so oni obi ko wo fo ne ho ti May June July August ana obai to buy na o ka se nyinsa na say nyinsa se oni madi ho nkomo dada it wo dia betena ase na obetena ase ana busa ne say wa ye yi ana like wako hospital ana o se debi ana man 100 cedi se wonye mfanko hospital antenatal aho me busa no say nyinsa na di se na o se di boso me nan me so me check in so ye pepepe enti ense se mepo eye media timaje emu ho na me ye se de okoye nam se da bi ese metu ana mo oye nipa enti ense me kɔ na me menim kɔ kyerɛ me ana me kɔye obai wan ka nkyerɛ me se abusu efrɛ mi o me ana me kɔye enti me kɔye na me sa ma no eye sa da no na nwumre ana me mani ska se of 20 cedis on fan to bibi ni na ade kye on sa meji sika na mimi wrem ti mimi wrem no na ne ai mami twetwe nkomo ana o se ane no makwa akotwa scan na scan no krampo ye 5 months 1 week am say ansene mitirim etimo me kiro mo se da bi say 5 months 1 week no makwa akotwa scan na kire say akwada dia bema dia na enie enya me ba nyinse na enya me dia fi say me anam ni ye bibi emu ho no May last year anam ni ye bibi de ma me ya ntene ho ase enti omutu anamo edi kan oba me ho one papa bi anam ka che ne say asem na mo ka no etwetwe maso nti se be ya mo ma mi nkotwa scan na mi hu the actual amount anyi se na gi me afa me say ga na twantro scan no mu kotwa no so atwantro nti mo ma mi a mi nkotwa na mi kotwa mo mfo obi nka me ho ode tu na busu apani anim anam ka kire ne se da bi mi ntu sa na mo ne da me tu anamo a gise mahu se nyinse ne ya media fi se de mahu ni se nkofo pii di nyinse hye nkofo emeko wiase no mo hye nkofo kwa na fe papa ni wo baabi ohu sa akra no ho bo amfa so aba abegye ne ba me ma me do nwuram ansa na bibi se esi a kire no to mo de beto me sister pani anim anam ka kire so mo ma kutwa scan om de beto me ma me anim anam ka kire so mo kutwa scan om de beto me fie wura anim anam ka kire so mo kutwa scan ne dia nyinse ne menhwe enti mu ho no mante wo mo nka bio de mete ye obi anka de mete ye ne se ye de akora ne kwa akura asa na say what samo se me ne akora anyim na mo de na ba na mo se ye ntu anamo we na me hu akoma me fan hwe no na samo ma me ntu a even kura mo de na ekwa anka mo nyim asutire se bibi sei na me hwa na mo a metu fi se wotam akora ne kwa me ni se de me ka no nukura bi wo ma odi hinta me ade na ma me ntwa scan na me hu nyinsa no ayi adie na om de akora ne koye de akora ne wa akura ase wa akura sa no wo ye no de akora ne be kire me se wawo ana am se wa ya ade ewi ase no de tiani se ye nyina ye anuanom timi ye se wawo de akora na ba be kire me de ene ka me gya okwan enti bi ma ne 200 cedi sen konfa nye keska wa nyi ska no point ana am se well say like me show say chinchina ayedai fa anokoi ti mu hodo abusuafo no eye say ene chinchina atwa me mayi manim
kasa ni nyemu so me nanfo no bebre ono okwaje nkofo obi me yonko madam fo bi free e friend ata okwaje ne phone de frame ema ma ata na nim kura be ma be peke no e de ne kwato to station on net wo bo anka se me boa enti madam fo no eka mi chechire insem numa no madam say saba we de minim no aya obi nkofo be peke obeje me phone kura mpo ye dey eye call ma mema be dey e be peke no. And I'm saying what? But all the same, no. A nipa ho asem. Na nka che say nya hwenti. Na madam no hwe say dey me kasa na. Asem what me bi ye dey. E ma akora no. No say mink or kasem zo nka ne bibre. Ono wanyini madam fo no ye pani. Wanyini onim ne pa. Atani madam fo no. So okoje ne phone dey ye call nti onim no. Your friend say? Your friend ata. O say oti atonsu station ho. Ayo ota betena baabi a boy no eye epam we shoe shine no ota betena ho na aya o kwaje ne phone e de yes ade no na wadamfo no ata no onim se ompena eni ata na wonim enti mi kirechire mu no me bo ni no se ana man kan kire no na wonim ti akire na mi wadamfo pa wadamfo ena ani ata atwempena wanti ya na wadamfo se obesra mi ho yonkwa sa amani ni ebo no wo station ho na madam fo na no opampa boa no na mekotra ne nche ono no onim no ti oba ya amani ni edidi nkomo edidi ye ho nkomo nti ya amani enye sa yonko pa ni boku sa atafra ne koba yesa okay so enti oye oka bi ana de na mami frame na oka fridge run na lady bi wo mencha me to loudspeaker. Because moment waka say atama me na asem e be free chira ba no phone me recorded by yam ya sa phone ayira yes wala e den is sis ada no yes wala o friend me say fridge wura o chem fridge wura atama me ni na ata ana me say pato enye fridge wura o enye fridge wura enti ye twakosia ne say asem no one no kure bi wo baabi biti say nyinsen no nyukure bi wo baabi ene say bosome na ne busumi num ne na wotwe baako etwetwe maso ana afeso aden no mama me kwan amman kuta scan obi si kwan wo si me kwan wo di ma me kan wo de ne buy sister wo de ne me ti aba be che no na se am koyo wo ka che me say won twe etro no metro nyankopon hwe yen se nyankopon tuaka won tuaka yen nyina because wo di papa ni be ye me wo me dem ba chem say me no mo da no na me nim se scan wo ho ana what are you telling me say yenyi fidie ni wo di ba to me mama ni mama yi ball wo di koto mi fie mama mi fie ras yi ball say ade na won twe mama mi ko scan mi fie ras number 1 so me fa ma me na be kan ye na me ka fa physical bra ni enkwai scan dey sa pa ho empa ho scan empa ho anti apa ese wa we no se wo wo ye ne wo so be ye scan me ka die scan na me ka wa asem ye die na me ka wa asem yes scan na me ka wa asem me ka kire me na me ka ye die ni me ka cho se ncha scan wonyam no me ka cho se ncha scan wo na ogigina mo am ye ncha me wo de papa bi bai papa de be ya wo me de wo tie enu achi no wona kasa anamotuo ni nyina no wo na aka asa busumi num na wo che baako enye mebu aka chem se mebua na me ko hen mete ya me se mebu aka chem se mebua wa aka sa mete ya sama kama sam o si na no odi anya hwe ma no mebua wa aka chem se ye 5 months 1 week wa anka me pa acho wonu ankasa na ba fie o me se wa anka ka tro ma me se wa hu abaye wa anka da bi me person bi sa wa 5 months na bi me ba o ka se mo ko task what the ka ba fie o ka se mo ko task me pa choti o me ba fie once onyi se ba fie once ma ba ha ade ti ya ba ka di na na ba ka me ba ka cho me se onyim ya na ankasa akwa no onyim ya na ba ba amane me ba once me ba some once later on am de to manim na be ka kire mu site yo onyim ya nyama me ba be samu da bi wo ya da ba me check me let me check asama asami de say the pamu no kure ba no de me pe no kure manu adi nya ye no kure ada na mudi bibisi ada na mo ko chaska ya me nemu fie utamo me say ada woni mi fie nsama enu de ayawa woni mi fie nsama ayawa me nemu ya wo ni manyane fo because ada na mo ko chaska wo ni manyane fo ka mo ba ka metimi ya bibi because ada na mo ko chaska wodi aka
can't say, oh, what can't say 5 months, 1 week. I'm a man about buy on the try, a bottom line. It's with the 2 while media. Now, dear. If you have any questions, can I match my son in the crossing? Now look at you from I can't open I don't know. Mienko taskan na won kwan wa yede waba mienko taskan ka chem se dabi no tutini e I don't know what's na for don't know papa open for ukoye na bibi to na aban nipa hwan na be ukoye den e dey say me di sha no ana mo re ba me ko ato na odansini ni hwan what dia kan wasam saskan dey ya printe ya de be ma ma odi enti me me dey so wonu na ko no so won kwa enti me se no twa mu nyina aso di ko de enti me for so no ana me for so no onyem bibi ko si a aha me aban se se me obi di nyi se aba obi ya obi di nyi se ya dey aba na chinchine atwan nyi se no okay Yamina nene sorry me da for mpacho mame don't worry bring ho obia bekasa mame transe eti mame bi saudi din kan say ata wosi wuhu no mame betranse wosi wuhu no bra na wo koye adwuma e de ma wo mu wo fia na se no wo ton suo e wa ton suo no na hu no mi hu no bra na me kope obi carpenter ni amana kwa akoye madwuma amabe ehwo nam ne no ekasae e wo fie anabonten fie na wo hata de oma e wo mu fie okay na che se woni mata mabushia dada amini woni mo dada okay na ebia na wo hu na tan so dada wo hu ne dada okay wo hu ne say na na wote e dabi not saying o na ni modu kama na ni modu kama e na hu no okay etinyi na like ni modu obetumi a kire me o na no wo fe oh ni modu no wo fe say ti so obi o wa asumdie na do say okay it is a wo pe atati picture hwa obeba Facebook Akoma 87.9 FM sede na ya wo chirechire mu se ohu no na ni modu na ne ho fe ti na ma no attract no enti no me pa cho obetumi ye di ato ata nei na ye di compare sede no ositia na ya ehu no ata me pa cho jani say mame me pa cho ya na ya na enya wa na ya de ono so chinchi me fidi mame no ya friend na ya enti no me bubodi na ya na wa ye faster mame se wasembi ya fa no kranya adwuma in case say wuni mata no na atati say ubetimi aba Facebook live Akoma 87.9 FM atana yinie na YouTube ya Akoma 879 bomodia na braso atana yinie de na kire mo no na ya se wunu atana no ote say ya kana wo bayi wakono kana ho nyama kono kana no ho nyama kono hunu na date na ho nyama wakono yenti etisa ne say sisi wasesa ne die na asesa tebia na ready na asesa ne ready asesa ene na ta ready fe pa ne ready asesa sana meka na ne ready asesa oh say na tisi obi o wasumdie tisi obi o wasumdie na che sane yanti no hwe ne ye pa anu de minim say me hu say ifi asem de minti so hwe ne yanka ne ho nya fesa na wunim say ata na otonsuo me dabi wa hu so otonsuo da dabi da no kremu okay we ya ne so obua ne mami okay nim no etina nim say ata wo mami wo ho okay good eti bra wo ko hu nata se ne hu ayefe me pa cha mo fa ta picture no enei die no ne ehwe no ehun ya me papa because se ose wo hu ata first day no na ne ya so hu ata first day no ata attractive no because she the skin she the color wo hwe ni mudro ni nyina so se die sitie na enei no hu ata nka ne ho nya na kono nko mpe no but mimi hu se ata stone ho afa no anu na me pe no kra dia e ba ko because atakra so ati ya wagina he se o hwe ne nofo a egu na nimu a na onye bad girl you can try wo hwe ne hips ne nofo ne naya wagina so a ne hwene ani how bet me about Facebook live ba na wonye bad na wonye bad
woni ata di nkomo no wo say ebia owo problem kakra ebi tema wo se ne pe no wo say bia na adwene ensisi so ye oh debi no debi what kasate say normal person say sorry to say obi akọ mental issue come nim say na adwene nya de e si den am de ne dey ekofie to my own advantage ana e debi etina atana na adwene ye na adwene ye what kasa normal no ye ni bibia normal but there is this story o catch me according to ono no enye me ono enye me and say wonya issue be say one ne man oni obi and share ne maame ayi so adie so ne maame adamfa na say yi mo ne nya ntawontawa bi man ntawonta de ko piam ne say omudi ne call say ne maame ho ana say ba bi ukoje something like ayaresa na say bibisa Mentiase. Also on any ntawontawa bi as a sikasem na bibisa ma ntokwa ntawantawa enti pie mu ma ekodu ba bi ma ono no yeyi ni fiye dey eho eno na ma na adwan esa me I don't know catch story me na ubisa am say oye normal ana the story o catch me no enti me obi hu no true ne nkomodie mu na yi no kire say no oye normal bi because obi nya normal bi na san komo no ntimi nya dey okay enti yenhwe woni ni di nkomo na me da se o se no one obi na tie bra wo hu na baba wai se oni obi ti na wo do no die na wo senka wo ye asem ni nie kiremu me ka kire ne se onu ani aya me person ka me busa no kwa na ko yi ano ani ma me sorry na on sense do wo kure wo ata fra na batrase me ka asa me ka story sa ata keso aye say jira ho sister on kamu no kure kamu wow kamu ha ata me boso me dey want achi be jira na no chempra boso o say awo me nyese apra no ye me ba de na me apra no ye me ba ade na ye me ba because of say me change na ata bo me do data obi aba ho na mani ska na je say we ye me ba opo wankasa na ataba mo ni ko na ko so won me ne oba mi ho ana wo so akura ni akura ni be kire me ana am si yo na o di akura be kire me na ka se won ka se na obanie o se me di akura ne be dey e be kire so won nyim na ka che wo so won o di dabi yetu ana mo na wo ma me yantu o di ase dey scan na wo ka so mo nkotwa no ye nkotwa hu ade mu nukure entimi I thought say wo hu ayi brama na da nti wo de na be kire me se wawo enti wa wo ne de say akwati say onu obi eye free nipa kro na ba be so e bia ho ye u ja ne kwan a me hu ni say boni bia ni edi boni ewo mu say wa ba mi ja ne kwan Adam people me ba na ya na what to say ata enyi say ye no ni ma me mo na na busuafo de na kwakwa edi nyi say no ko ma mema bi eno om ka say nyi om de ansa ye de bra wu na eno de want to be that but what would da wo ba when say scan etumi kire say bia da say na wo ba wo but etumi pa ho minim sa but the identity and say scan the number of days I ever toss on exceed demand the minim no and fan say scan who could just scan na ya bosome nan a etim ka se bosome nan na mienu anana miensa and etim beto so but entimi and transcend say you know enko weeks enko months enko yi there be one che why adwuma we twa scan da na ya me call scan expert agogo me ko agogo ai me ko ho ana me ko bu so mo say scan no say na ye adwuma fa because me pese me mistake because akra ya media na akra no okwa akodi ba bi de me ka kira ata akra mpo say se me hwehwe asem ni na akra no ya media ba bi akra no obi a me chese no ono ene de oba no me ka kire no ka kire se me mani mfa me moja enkomo bi sanso na menche emma obi mfa me moja ne na akra oba oba ka say ya media trasa because the entire me dey me am say adena mama ko chaska no sakra na we na we say adena mama ko chaska na ya wo photocopy na sakra na o de na photocopy o adena mama ko chaska na ya
Listen, go photocopy the obi timi wo bi mani se obi timi wo bi mani se obi o nana you akwa we do awo me se obi timi wo bi mani se obi o nana you akwa we do asawo me se obi timi wo bi mani se obi o samana sa wo so anu oden wo nana you akwa ya wo pa mami je wachi mi hu akwa no ataya ni tinya wa ene sisi na bi picture bi nkyira wo so ya o se me pa eh wan onye mi niam nim ni baba sawo o se me papa je ma na ka chem say thank you me ni akwa blata wo oye mi ni oye mi ni sa obi ya ya ka say samana sa nana ya beba na me dia ni say nana ya me si akwa wa sawo bi ya sa wa se me no dia mi da tu o ba ni ya ma no kura nya enadi ma me meba enti wa wunim sa akwa ne sawo akwa ni say Daddy, I can't do bet me take you about. Messi, what would I cry in him? You bet me for Facebook Live. I come 87.9 FM. I could run in ye, Nana Yawuni. I could run in ye, Nana Yawuni. Nana ya Messi, what would not cry photo? Now we show who I should show more. What would I cry was so? Mimi, who is what Sammy? Yes, on Sammy, on Sammy. What's so but one Sammy? I'm saying, Shannon. Ne wedi nyina that ayi na me pese de ba say o de me can say you to anam just say what is the next action. The next action is DNA. That should be it because the next action is DNA. Now so your question be bisa no question ata nana ya friend mame Mami de ankasa so kasa me so metinto ankasa ata bosu mi be mu na mi hu wa hwe mami o de ata kasa bosu mi be mu na mi hu me na mi ton me say bosu mi be mu na mi hu mami mejo de jemu o de ata mami de kasa na jai meje wo de jemu no e ma wo na o mami no wo se wa sense me na mi ton jampani sama no dana ya o me na mi ton bosu mi be mu na mi hu bosu mi se na hu mi e bosu mi be mu na mi hu okay ever ehefa na mi hia o ehefa na mi hu wa mi ni udi compacho mi mia ketwa number wa de we bisa na mami fa ni ye mi nana ya o mani nya no ata ya wona ne kwa ya bi nyi sa beto anim ba cha me ba wo se da ba fie na omra wa ka kire mama se wo hu akola bi wo fa na sam na wo mama nana ya wo sa ma homente ewura nana ya munyi number we o de jai number na sam ni ko me de ko ho me ne ko no wana wo de ko me bo to nsuo ani wana se wo to nsuo se wo to nsuo to wane nam na sia no ana mebo no kre wom no brebe na adwini mu mame obo adwen no brebe na abana wai ba ho brebe na no obesra ho early May enyumre nko a enyumre be time ben enyumre around 7 ana 8 7 ana say 8 that time no na mami no wo se ne mami atukwan enti ni mami no akwantu no tuye no saa memu ho no memu san say na waba na ma no adena ne se wa yi ni musa mo twempena onu na ka cha ne se wa no ni ba wo se ne be ya agwe no bo so me so wo so wankai the fact say ne se wa ni musa mo twempena no me nya ne se wa na me busa no hwan me busa we say we but what they say me ni mu no we ni hwan bodi me busa ata say me ni mu no na ne se wa ankasa no wa ba ma me utu kwan me last year me utu kwan ko baby ata wo ka che ayi nana ya say wo se wa atu kwan wan kan kire me pacho ma mimi sano me pacho me kan kra wasabai wo ka che say wo se wa atu kwan me pachan nana wo se wa atu kwan so ampa me pachan otu kwan ko hene me pacho ko is the ho wa kra mame utu kwan atam na me enokoresa dabi udi me pese me because utu kwan utu kwan me koye me no operation so na sa atam no kora na makwa dadadada wanko me ba wo kai bosumi a wudi tu kwan no wo be kai last year na akoye last year I got 2 years because okoye a wo ka che ne se miss we tu kwan enu ntina ne wo nya bre no ede ko no tema wo tu kwan ni na no wo kro atane na agene da ho sa bre na maba bia wo ka dia na maba
we so friend the phone so me kura me say na one na fra kola is okay eti ata what say am call me how many times na me friend no na wo friend no me friend but how say me friend bebrebe no how many times you say na wo friend no me friend but me say o say me anwumra nko a anwumra friend ba ko mienu no anya ya no magyae na wo friend na check upon him say ni wo city ana obeda won pray do say ameda ho oba me ho ana okoye oba won pray do say be nine asese nine mako na okay atase woko ne wo 4 okay ti mako 4 no buy enti bribe na obeka che wo say onyem menum no ofre me phone so wa no ama me ka ofre me phone so ana oka kire me say onyem ana me ka kire say nyinsan de enya phone so nkomo enti wo mra fie me ka say o mra fie no wa ma fie May wa ama June wa ama July wa ama August mu no buy me once so all this while me friend na me friend sometimes on pick call no sometimes obe pick call na say dey obi ni obi e dey e pick call no ade wususu se no oba ma bi nchen ya me da bi nyesem susu but me ka idea dey esi wo dey ja no ka che no me ka dey esi wo pick na me ne edi say me say me ka wo na na opa me say me man wo fa form say ha na from na mi bo ma me ebre mu hu se wonyem no mu bisa ne be makro ne ne nyem mama me pa cho me musa no me ye say ata wonyem wo say mama me nyem na so bua enam se kwadwo nsobla enam ni amoma bi wo mu nyina ye ya mama tie ye mama ma hwe me ba wo say me na be hwe me ma hwe me ba eya me ba wo na okwadwo nsoba na ma ya na ade tu ade ne tu mu nam say yata mama ka se go fidie ni mama wo mo boje so ata se ya kan wo na wo so ada bia wo se wonte wo ho ase asa wo san o kan na ase we de nam se da bi me mpesa me ya bia me hu se de won na dwene no aye nti me pesa me kotwa me de no ko hospital na ye kotwa DNA ye koye kotwa photo na ye scan temi ko en dan kwa na holiday we de anyi holiday ni fi na me koye ba no mira no a na wa wo ba ho wo ba ho na ase mama me de ba ka sam wacho me kura na me hu ye be se wo ma me no ya wo na me se wo hu ye me fe wo ma me no papa na nti na me nim oh na je se wunnim na na ya kura fi se ya wo no ya de ye kire me de na ye kire kura da oh na ye kire kura da to aso e enti me ye nam sa obaka se woni atanya nam se papa me de nyame ase onu a ne simu pam woni boy na ne simu pam beka so ni atanya da no enya ta mobusuafo na mokwa na ya ase onu a na ne boy bi ya mpaboa na woni ne baaye ebeka ye na ase me kura no ata wo so no me hu ata no na me se mani je no ho me ka tira me ma me na ma me kura se akura ne de ojo o ma me se ata de sister mi ano o maame se akran de ne hojo wo ya de enti o maame ka sa na pa sa nso na wo kan wie no wa na o ka kire so o maame se aboy akra ne ye akra ne ye enti ne hojo na enti woni am se sabase di ase ne wa ya wa de osuma se no wa be ka de ya de me ni problem na be ya me yasam ni akwala atena na obeba se wonyem na manya ayi be se adwuna dam so na so che me na ayekwo no ekra no woni ahode nti da bia me problem me se me ko din nti we sa be ka me ho a be sa ham to be ka sa me da ase na me hira na akọ wo so alekọ wo kọ na ayi skama na se on fan ko to duane no so won ko ge bibi me ho so on fan ko hospital na me se wo kra na jiska no nam ti atada na wo ba me na wo so no nyu na so aba na wo so be brada no apie no we ni so ye sere no no wi e ko jan to ko jan ko minim de ye no edi na sa no asa aba se mama me ko check date no me ko twa nua wo baabi enti sa date no na chese mama ka se go fidie ni ma wa no hwe baabi kura ye nti me se ana se me ko check ye na anya wo no se bra ada na ayasa na o maame de kwadu me maame de kwadu ntu o maame friend kwadu prekope na se wonu ya ba bi nya me nua me ya last month o maame na be fa me nua no
okoka say onkaka ho asɛmma no na sɛ ebi ato a na so bɛka say ya ɛyɛ me ya sɛ wo yɛ saa de no na akɔ na akyire me kɔ maame ho sɛ wo bɛka asɛm ya fe wo sɛ o me kura me de bɔka kyɛm sɛ ɔbɛwale akwala no no ɔno wɔse wanyem no ɔsɛ nye wɔ no maame de ko na me baby wa ha wɔte sɛ yɛ ka nsɛm sɛ ya ntɔkɔ na me bɛko no ti wo de kɔ na me bɛ fi me maame ya amada enti akwala kɔ wo yɛ no ɛna maame frɛ me sɛ obi aba ho abɛhwe akwala nse na damfo ne akwala no sɛ de osi dada akwala no obo ne tirim ko saa obi aba ho yɛ oba na bɛma ba aba wɔnye musa no ɛna na sɛ de no osi no maame ɛbɛfa no ko sɛ me adwene dam so no so to ɔbɛfa na de na ɔde na kwa akɔtena sɛ on pɛ sɛ problem bɛ abɛyɛ yi maame kasa ɛhɔ na me se ɛna maame nti ɔbɛka sɛ ɔbɛfa akwala no ko yɛ akɔwo yɛ no ɛna bɛyɛ na me se maame no frɛ me sɛ obi aba wɔ sɛ no sɛ atadamfo bɛn na wabɛhɔ akwala ata no nti akyire mu hwɛ na yɛ hwan ɛna yɛ sɛ wo sister ɛna kɔ tu yɛ so ɔbaa me nim de ɔno bɛka ɛna me de metem baa bia enti me mɛkyiri ma me no to ne badin ɛna ɔmaame ɛbaa hɔ onua bɛma onua saa na ɔbaa na ɔkɔ hɔ no onua na ɔbaa hɔ no ɛna me se metam akwala kɔ kyerɛ na we nso aba hɔ ɔhɔ ano aba sɛ ɔbɛsra me to ɔbaa na me se kɔne hwakwala yi sɛ de ositie wa wo hwɛ ne sɛ ya no ayɛ din ɛyɛ nana ya o sister no aba no comfort no wodi ka akɔ o sister die wodi akɔ ɛna mkɔ enti enumere na ɔmaame so baa hɔ ɛna ɔbaa ɔte wɔ saa ne me nua ne din kɔ na mtam akwala kɔ to ma sɛ maame kɔ adu na me sukura sɛ maame sɛ de minimu sitie pa na sɛ mo ya to me na mo ntimi nyi ade minim sɛ wo de wo yɛ batan kɛse bi sɛ wa wododo sɛ de wo si yɛ nkwala no ka prekura na woni akwala no maame wo bɛdɔ ne sɛ akwala no ne papa ni na ma ba kasa na fe de kura wo so te wo de kɔ ɛna o se mesum wo meso na me sɛ me na sɛ mo awerɛ ho mani me nan na akwala yɛ sa yɛ enti omo yɛ no mo se de ɛna wɔde ne ma ba sɛ me nua no ka sɛ me nkɔtena sɛ na wɔyɛ no kura de ne ma bi ama so ɔmo fam ɛna wɔde 800 ɛne nkwala ayi entale ɛne dabre pampers me kura sa me si me miem fi sɛ akwala wo dada fe ne yɛde saa ne ma wo ya bade a me ntimi so 800 na kyɛ sɛ ɛbra na wɔmo nana yaw ɛtwe manso sɛ ɔbɛsɛ ɔkɔyɛ wei na nyɛ wɔn ani ade nyinaa akyi no wɔmo sɛ de ɔwo edie de ne ma ba ɛna kyire maame ne yɛ sɛ hwɛ akwala na no so ai ya ka kyire no kura na ne na no wɔsi ya yɛde ne bɛkɔ adua ya nkwanta am so mama me de me da asem sɛ mo ama me ne mo wi ase ɛna me gye ne ma na me de kosi na me kra na maame sɛ akwala no boy no maame de ne ma bi aba ɛwɔ me hɔ ɛna wɔsi akwala no nso ne na no na ne maame yi baaye ne maame we me kra no baaye bɛfa ne ɛbɛhwɛ na maame si wɔde akwala no bɛkɔ adua nkwanta na wɔso maame we de ɔyɛ ade ne mom wosi da kran papa se won de won pene sant di se womo ede ne kwadua nkwanta na wo so makotua 4 million wo pram so enti mo ma me nwie na sie wie na won de kotua he kwa maame okay se nyame boa na se ye na se enye yi a na yakotoa so ewo ho afedi enti agya ntebe afedi na anu wo sa ba se me se me pese me kotua ebe kwaye dientes na na yawo ense be na wo sa okay mama nti mama mi say ebra wo nkrofo keka say oyi atanyem mukotwa scan no na wo mo se wanya say 5 months akra da so mu be hunu sa wanyem no ai adan na phone so because na fu no ena na ayese wono na ya mu ya tra enti wanyim 5 months ansa na mo ne tie kura hu se me na me ka o se me boa wona ti we me ka wa se me boa na so ame wa se fa mama me nyam ena wo so we hu no se ata wo mpra wo ba bia dabi na bontin kom ni fie bedem ni nkomodie mu we hu no se o wo mpra komo sa enti afrefra no ene wo ya afram ene wo na peso otiti akolai wo ya no asole wo se meko pempai bo park so se dia mpai bo na dwubire se mpai bo sanye anaju time ben wa crowd so 7 bia 8
no atwa fam so no okọ na so de be no okọ ba so de be no okọ wasi ya bompa ye bi o park so na ya wo ko na ya so na ya no fie wo sa park na chiri nti mame how many times na takra wo se wo okọ bompa ye park takra me pa na no for the abufo da ekọ se ba mu na so ka bibia nti ase anya dwuma so person okọ na ya ho anu ahye da man bu ofu no me yam se bata e de na wuye no wo twa fam so no okọ na me so me hu se bibi wo bibi nti na oya sa nti na nya manwa na okay ata ewiase ye hu na ma ka kire no wiase ye hu ye be ba be mi bisa ko nti ase mumu fie ene park ne so no kwan wa enwa bia ewiase ye hu enti ata enkwa asore na okacho se okobọ mpa ye park no eye park e wunim sa sofo bi be bọ mpa ye pa to ada bia tonzu park no wo mu jedia kro be 9 kwa ata ye mpa ibofo wone ne da otimi bọ mpa ya enti ye wudi na chi ekobi sase ekohunu se anya bia park ne so no okọ ne bọ mpa ye me ko na me ko hwe ade ameboa predudu asan no okacho se okọ park ne so akodi nkomo predudu mebre we say aso say ni papi krakra ya won mo say ye ko no mo susu nkonwa okay so okobọ mpa ye wo park ne so aya wo ba fie breben bi wo ho a e mo be 10 no aba anajo bi wo 9 no aba anajo bi wo so kura bo madada o kaka na ne bi wo fu onu kwa wa ne dan bi ne nyina na da mama ye me ne na da etu utwa no anajo akopim so be ba na pro da ho me hwe me pa cho me pe TV pa many years say na be susu kakra timi TV wana bo be 12 me ka say me be hu wana am say mama we dey me ta hwe ni program pa we is be kra me no da enso me be hu me ba dam ho no am say mama we dey me ta tie ni program enti wutimi tra kwanya me sa na wakọ aba beto no abeto me bo so ba ya na me say ata sam baba da bio no makasa a kire na chese wunim se pia wo pie no na me se kasa se ata kompai body asem mada bi o asem mada bi se mama se wo mte de o ma me hunu no kure se wo dia phone asem e kompai bo the phone na kompai one man phone enim de ode man no no we misa no de ode man no mama Sister Christina de man se wo so wunim wusi sister no na to ade no me se me se na me hye na se me na bi nti aponti ana ma me hye da ni na wo bisa Christy so na de man na be ma bi na to phone ne ma one to we ata wadi fie san ata over 25 mama kasa gu mama over 25 years wona wo try no wo fie san watch over me try about 10 years kra ata ye be 10 years na try about 10 years na adwene ye adwuma se dia se no de wo akola dia ma bi nsisi so yie kra wo ye na adwene na asa wo ho na me hu ni yie ya ata wasem dia na asa nsisi me so ka nsisi me so asan ka asa me kwa so Bible na de iPhone na ekoyi a woti ko na ko ayi de wasem no nsisi me so ata ya ba yo bi a wo boni chem so emo like ebi anaso den wasoro wo boni chem so emo nti wo so so obeka nanim nya mi bi sa se de ya na osi ya do na hu sa asa bibi han kakra enti akire kram de ne ko ayi pram so na ye mana aduro ne ade no antre ne ho nom na be ya msi ata na ze se no o ya na ya na fa kwala na ya msi na ya ka ho na de afa de asa ko so na ya na unim na ya akoro se na no aba kire no first no o ka na ya na ya aba ya o se mama oni no na ma me wodwom ho ndo nu pa na no so na ya na twempana na wan ka bibisa na so na ya de a so sidiem no apie ti akire we ni ba sa nam se o ka anti bla ba ka so dam so ene na ya de odin o hadada no otonsuo wo de kwachi ma opon ba no akwahwe ne ma no ato aso wo wo tumi tonsuo ni ye wa bra wo mo ka sebe na adwene nyanyina chip no nsuo ne ton no nsempi wo de sikai ba na aka se de na anya ase kwa na ya bufuo wo to sa na yi fridge ne mo koye na ya bufuo me nso me pese bibi adan na yawo ebeji tumu one ye beba ne so but obia say o feel say yin say na nya no dia ka onu an tutu pampampan mafie me ka say me ne mo de hye ne nyem
ono ana baaye obi ehunehuna no ono ana baaye okay ade na osai koba the second time say ade no wo hwe enya ne dia opese okoye scan ade na mu nyina mo ne na nkwa adanse enti mama na mo ankotwa scan mama me pa acho wo ka na no kwa wo ka na no ko ene sa se me so de opa abra ne nyina ye nko wo ka na no kwa wo ye no atoto papa so anu wo wakana no kwa enti mo ka se wa ama okay me so dia ho dia optamo bi ababa befa no kwa na okay wonim wanyinsan bema wono abo bema ni di bema kro so atumi aba se bi one enyem ye e kire bema kro na besesa na no se na ne ya okura ama otu we sabe wo mfa wo sa mama sikani ni nsam sa ti wosi ehunu sa ne kunu ni na wotumi hwa no maniska kwa ton honiema maniska kwa maternity ni ade tina ne ya ba second time na beka say nyinsen wedu ahwe anyame dia wa makra de ne manko ne na so manko force ne na nko ayu hospital me nua kata no e frɛ no wo kasa basa kire me nua sadie say wo de anyo no wo se de na atase na sa na wo kasa na sa bu nua ba akra anyim o ma me na obɛfrɛ me yo enti ko no ko kache so mesem ye nkotwa scan no na me sa ne papa no wo kan sister wo fa e ko no wo se be say ye nkotwa wo se dia scan na papa e dia scan na scan me ne akra de se bra me enko wo bai na me yaw wo so kan se mu sa wo bai scan me mamu ai mi fie ra number na mon frɛ no na mu musan sɛ wan ne ka so bukwa kutwa scan na wan ne ni breye me pa cho na wani bere da wa ma na me na me yɛdɛ emu aye be na mo de ma no me pa cho se wa say o ka se me emu aye be na mo de ma ono wa ka kyerɛ yi sɛ o ka kyerɛ mi fie wura me pa cho mo de mo frɛ no na wo de ka de o ka de number o de kasa mo de mo frɛ no na me pesa me a me yɛ yi me pa cho wa ma you achi na wa ma de ono wa ka kyerɛ me sɛ DNA ne di ayi scan ne di o ma me kwan ko na ka so ma mi wei wan ka di scan o ma me kwan o bedidi matam wo me da odi no anyem no wo kan scan mama ya mo ya ye nya DNA na me ka che wo se we koye DNA na se DNA de wa wo obi onyem no koye DNA obi oboa me ka se ko cha kan onyem de oboa ye ko cha scan ma na wunye wo wi ayahwe wo se say ne sanya wo be wu ne sanyin san ne nya wodi anti abusuan mo sa me nkotwa scan se na se sen wodi ye ni se minim bosomi a mihia ne bom mihia ne mei odi nyin san bra wo da ba mei mu August mei mu the end anko eden kra no ka chem so onyim etin fa se mei mu ana odi to manim time ono ba me ho e wo fie me odi to manim ka chem so mra me wo fie wa ma fie time o ba me wo fie ya August yanko enti mu ho no ana me ko fie ho ana o be ka chem me busan se ni se na edi bosome sen ana o ka se edi bosome 9 4 months yanko no enti me sha edem ana me se ne sade e se me di me ho ye de ekochiri fie me ko ye no ana ma mi ka kire me so makutwa scan na scan ne kire se akwa ne ye bema na ni se ne e 5 months 1 week August numu August numu and o mo de scan report na bre wo o ma fa mre me na me call efie ho and o mo de kire wo da bi o ka kire me okay o ka kire wan fa kire me o ka kire me enti o ka kire me no me we na no kura bi nye den eni because nyi se ba ko ni 4 months na the same time ni dey 5 months enti wo susu se wo shi ata no wanyem enti me ka kire mo se o ka na da no ana se e fine se edi be se me kan se be ya mitri be fine no omuma mi kutwa scan omama wantwa enti wono de ye mfanto ye nso omama wantwa ba mi bisa se osusu se wo si atape de ne kwampa so no wonyem dada na sa na mi susuo ade na hunu ye de tia mi de mi hu de tia one de di kan scan omama nkwa anya no scan do omama ye mi hu se me se one of ata visit no mi hu so kire kakra wo na yi ana me ka pa cho me ba me ka say ne yafunu no ase mi hu ni ye ana o ka chem so aye dai like wadidi aye dai amen ata meba wo bisa umre bi a wo kwasra no se ase wo fumu ayeduma wo ka so wadidi amen
Me pa chan. Obisa wo san die na aka kire no. Me ka chan san na ya. E die na ya obisa wo. Oka se mafua ye kese na me se medidi am. Sa bre no wo kɔ no wadidi en. Me pa chan na me ndidi. Na wonidi. Me pa chan. Na wonidi. Me pa chan. Na wonidi the whole day. Me pa chan. Wo what sabi a son sabi enyado. Why your ho se bodamani atie? Let me tell you. Wonni bibia wo sheda. There is truth. Apaya me ba. From me ba from man me one onim no kra no. I just walk kan no kra no. They no ma me pressure. Say me a bra to wodi eja. Jai. Jai na me ba wo so. Wonni ma me ye free. Wo hia ne ba. Wo hia na koda wo ne tie. Ne se wo ne tie. Na wo se ne ho ye ofo person o ware no asbem ade na wo sa wo ye. Me say asbem ade na wo sa wo ye. Metu anamo a se metu an ataka chem say onifie. Why nifie? Watu kwan. Why na tu kwan? Wo me no batu kwan. Watu kwan kwan. Wadu ka chem say okohwe nani. Me se boy bi a wo de. Eti wa mada. Da abo ho. Me nimu no. Ye tell say me nimu no. Me se ne se wa no wa mada. No me nimu no na me nimu na o ka chem say ntimi no. Eni adan wan twa ma ne se wa no ama. Se wo dɔ no pɛ no. Pesa wo ware no a. Dabi adan wa ma ne se wa no ama. Ko ka che ne se wa no se me hu ata ma ne gye ne ho. Me pesa me ne ta sa wo ne na kompa so. But odi yin sen ba e no meje. Manyo, pacho wo de manye. Wo de ba wa je me ti aso ma mi se wo se. Wo sori anadwo wo frifie anadwo no aba ho. Eya ata ba wo brebe. Oh, so ba mo 7. I 7. Na wa be fie time ben. Otimi 8, otimi free me ho. Ana 9, otimi free me ho. Otimi fro 8 ne 9. Na wa be fie. Na wa be fie. Bibi to no kwa mu anka hwan ne ekobisa no. Most at times me anam kuja no. Ataba wo ho. There was a time me ne koya ka se me du fi no ka chem se me nsan wa he. Wo ye be ma atan tumi kan tro se sai. Oh David, wa ka chem onu ani ata me boa. Me ni se we yasam ye befa no utimi ba befa na asem nya asem dia. Isima wo kekan. Me timi musa no question. Wo bi a wa ka che ne se na fu aye kase wo so adidi amen. Ene ye bisa no se the whole day kura no wanidi. Baba asem we ekase enso me bisa wo so ka che ne se de sister kase ne jai so do abodwe si wa beti so no nya kwan woni be ma koda wo ka mu nyina wutumi ka woni be ma koda ka mu nyina wutumi ka nya wo mbabo woni prepare se eya wote ena no me krokro na me krokro because me say wa adwene mu da ho bo apayo click nya say click there was a time akra no ne dia na click agena dia adwuma dia unim dia say edu baabi no metia no o ti an say adabi o say we say obi wa o play we say me who say there is some aibi oh no person wa kamu no cry dey e kire me ana met o ye nipa bi a obusa no question otimi yesin say no or yesin a ebo apai ofa no ho adwene entitema wona na tia na hu ne se obisa no bibia na na twempra na hu se obisa no bibia yesin ma me ho more often day one day pen am here dey dey oba me ho no a me hu say no afterwards no eno no that was the end entina make asem me say won mabusua say ataba ho da koro ena bibi tu no e wo wompa so no ansori bi mu a ka hwan na abekwa akobo na mane that the thing was ataba me ho no we say hwan na mekwa akobo abusua mane abusua de omba ma waware omfa omba ma me aware omo de omba ma mpratwe omo soma aba ho dem dabi but mekwa abusua ho but you won fear say me fear be I 36 years woni re bachode woni ba wo ba bia bachode ataba ye mi bisa ata wasi da wasi mprennan ya wo ba sa ko o manyina aso ye wo ka kire me no na se wo so ayade ma na ye na ya baby I didn't regret my pacho muncha manyi to chini o na se o pa de mu kre na hu ni kra how could you because why you are from your heart manyi to chini moreover ko wo kra buy na my sisters and me mother na sa kwa ni na pacho mother David yo Denti no man ye you know omo ni ye dey etna ase aka ndana
akra na ye den a woni na ye bibi pen they know me say makoma ye ye den a woni na ye bibi pen wo de was omuni they knew me say makoma ye wa mo nanim me maame ene me sister and that obi o wakoma ye to me for obi ba beda dem okwa na wagya no kwan free no woko me gya no kwan free ata bisano senate no kre oh nana ya ona me kasa free into we see wo beda bisana wo se na wo koda wa nana ya o ma uska ene me ka che ne say wo se wo wakoma pa but otumi chi obi ba wo sie no fefefe beda ne mpaso ne da gya no kwan ene wo se ya no kre obi se ase no wo ma uska na oh no ma miska why nana ma uska nana ya o ma miska na wo ma wo sen no ma miska Omau ana miska ukoda ho 4 days ni na wa mauska na ya wasumu a ti profi kire no bra wodi ska ne ma no na ya mani abreda wo se na adwen da bi o wo se na adwen no enya yi enti me kai na obekai ata o kai so ba me ho ma Extra menyum no ena me call no hono na mkaka chance na ya menyum no yes minji ska we mfanko chaska sabre no ma wo sen me pa cho samre no ma me 1 million na ya no kre me pa cho aye no kre o ma no 1 million no so apa o ma no 1 million me onyemo no osan ba ho ma ugugu so debite bisano onyemo no ukona na ya ho cho debi nana ya on say waka so onyemo no but you say they na adwen yes say waka ene ma musa question me bisano na wo ya ma bisano dia okay ata no ya o kai da o ba me ho a o ka say o perfume o kai sa da no nana ya ndia si etwem ya no na ye nya kwan de bi so asema si etwem o ka say o perfume sa da na o ko ne de be nam de ma wa wo di ko fie o ka chem se nana me pe phone ana me ka chem se nya abotre phone me to ama no o ko no e de be nam de ma wa odi ko fie ka ka wutrim nana ya wa ama me hwe mama hwe e de be nam de ma ka chem se me da wase nana sister enkwhwe ananim no mi sa wase nana ya wa ama me hwe ne nso utu me fo enti afuto no na o ka se be da ase nana enti yemi se afutuo no afutuo be no odi tu aka se ya me nhwe me hu nana ya wakai bibi because the mama hu so wakai bibi krase se kakra ne se wakai se wonyin sen ye no onyin sen ye no ba ho ma o ma 100 Ghana wakai de na eno de wakai na de ade na de na chese wa man ne hwe eche mimi bisa se wo man ni bibi dia sai na ade man no e bia wo keska wo de man no bekai okay say me ma 20 cedi okay chance nana enti wey ade be cham me na ka me ka say oh me ba fi okay okay say o maame eni fie na wo mpe say me ba fi am obi ai dey ehu me but okay enkomo san komo ne de me ba chan o ma wo 20 cedis ma 20 cedi sa be na wonyam me pa cho debi na de na mbisa wan ka say okay dakru bi de me ko ho ma ne ma me 20 cedis aden wan ka kire me ata wo de abubuani prepare kinsu akuaba aden wan ka kire me na woni oba tena na na yawo se de wusitie pa woni oba tena kra se bosomi ni nyina wa man 20 cedis wa ya de me mo me se ma Musumi nyina wa man 20 cedis me mo me se ma wo enchire mi mu na no na me petie one beka o ka kire me say first day oba me ho no ana o ka say o perfume ana ka say phone me to ama but right now no mu wording the second day the last time I tell you na me man is 20 na am ka say kire yanko third day no and man says he can catch as a 4th day no make up phone ide but actually phone ankasa no Akoma FM phone ankasa na make up ama no sabre na adwuma munye no kre enti oba me catch say adwuma munye dey enye but later on oh yeah you know of friend say yin say no and am here say oh say
manya bibi ama 4 days na be visit me na I have to do well that subsequent visit no ye bibi because actually no man should any the end any man that was the reason unim say o fa ma de foda wo ye dey bibi so asam to so ba me to be so unim o fa wo ye de ni me have a chance and ye unim o fa ma o fa okay let me put it like that o fa dia de foda wo ye dey o fa dia de foda wunya sem at the 4 day wunya sem at the 4 day me woni mami ye fine wonhu no ne ba wone ne tie ade na isi ho kwan mami kura se na ne ho ye ofe wo ye ne fedada ti die ne si kwan se wo beka chen se mami obata me pesa me ne tena wo ko fa kura yi sumase sa de nyin ya ba now look at this Akoma FM awona aba and afa ye be ye ho ene ye twetwe sre ene abasa say why you ready say we be ye tie na you ready say na adwuma munye papa me ready say adwuma munye Mr. me ready Mr. Unye ready dia me ready because me ready Unye ready dia ne obehwe no kobi so be ye ready oh nana yaw na me pacho kasagua fidie ni mo nana yaw kasagua fidie ni bi sa wo say me pacho ukomu ana wankom kasagua fidie ni mame nana yaw me bi so asem wukomu ana sa wankom nana yaw wone atadai ana wone nana bra wona me ni udi nkomo no me nyi atani ena me nso me nyi wonie because mumienu ebia mu na me ni ho die be prove eye DNA now die no me nka asa menye the reason is say obusam sama ya ahoboa na so ahoboa ne die me nya nye but my ready say die ne me ye nana anu me nka asa menye die okay uko ho na wanko oh say nu nti na me se me die ni no uko ho say nu nti na me se me die bra me pa chopi uko ho na wanko say enu nti na me se me die ukom enu nti na wo sha condom ana wanhye enu nti na me wudi gumu ana wanfam enu nti na me se me die eni ye ne ntem because akura ni nso meba akura ni niye wudin wabo upon member wo watonsu when me say ataba won enkrofo no oh say ne when messages say wo me phone so nipa de oh debi eni nipa de no oh me say na suban tie ai oba say na suban tie ah no bia me wo fa asenum krampo me boa won how much more me am ba eni e hwe no say what me boa wo fa asemo na say wonni ba e wo ba bia na say ya akora we ni de na ye nka say wonni banti je obi ba hwe no na wudin yabo bacho me timi bisa mini how ye tie ne say right now me ka say die ne menya ne ochena e be me den mameda enti say yabo mama nu nsi me tie right now no e ba ne say omo ka say akra no me ka say metimi ni ahwe ne gidigidi a ma do de but the issue ni metimi aboa ana mo anu so metimi ka say taku ana de simple so ubetimi aboa ne chire send na first na me boa no metimi aboa omonim first send na boa no but the issue ni say after DNA no me one am de be boa mo no says David says can David because nya what dey be says can me de be che why are there but DNA sika no me hwehwem na nya me de DNA sika nko ade sa dana resource no be ba na be che say nya me ba na sa dana o mo kan sika nwo ebetua that's a yam eno de ya be bobon krata to so yamfa ya no say kana na dia die no de e ka no like dia wo ba hwe no na ka no de yantungu ya fa ne say me ya papa wo baby but DNA no say for ye na akra nyamba sa dana me slam say mumma me ni obi fa yen sanye dey en sha say that deal nipa no e bia na busuani asimesi enti sa dana DNA test no be pa akra sa dana no kan ni sika ile agu ama nya fe Debbie o say ekua se DNA ne ba na ya ba
a doctor te ha because ye DNA ya ni ye nim ye kura na ye program no meti ase resource naba no a ya ka senye na ya odia no dabi tobo eno dia tobo ase dabi me pesa me because say ye profesika no tobo ya Akoma say dabi oti answer dabi mo hye me say memeye yes ya say na woka say bi say na wo busa me say enti say me say bibra yen say eye wo no mwasa me say kono ko ye enya me ba enya wo ba say enei DNA naba because yenim say DNA ba no eye nana ya odi anase nye nana ya odi enti yentumi emfesika meto akire but ye na because yempa DNA na hunu yempa se Ghana for enti ye DNA doctor no wonye ne DNA wo Ghana because ye betumi aka say Ghana de bribe wa ha eno na mepe wutumi bribe enti ye DNA no India very nice we ye broni kwase broni ye nimo no onu su nimu ye ena kwase broni kra so onimu nu a utumi bribe no da ye nimu wo mo ti ye DNA enya ne Ghana ye koye ni India na santre play mu aba ebeba ye silia no doctor kan kire ye da se ma akodie ne ti sei kopim se die ne ni beba studio ha ya wo bekenka ya yensu ebe hunu dia ye ne dia na dia nya dia ye nimu okay enti ne die ne ba ne doctor bekenkan die ne ya na ya odia die ne nya na ya odia week ni mu ye tua woka me da se se what you say but nya dana Matias se week ni mu ye di wusika die ne sika be ma wo now what you say nana yaw yen shell yen forso because for 30 years yen to me forso okay sister me ba ho for the last time don't worry there is a man me ba ho for the last time man every day wo frɛ nana yaw wo bo fridge ni din me wo mo fridge ni bia me ka wo ebra wo frɛ nana yaw no me pa cho fridge wi ni fridge ni obi wa ha no boy na wo me de to loudspeaker enti se bia metimi na ase yi na ase ye no me se obi number wa ha me se ma me wona me bi sa wo nana yaw me se wo fa ya ase fridge rani me nya bibi sa okay me das me pa cho metimi de number number no Ismail baji number no me ye ma dia moje sister Shemuna kasa said ye menisi abre no sister say free na you oh dear sir who ko to nsuo na me se wo na wo se ade na yira na ye da no na ye da na wo so ba da bi na fo yira se to bofro na ye da na sa ba we so ede be na ba so pakra number no no wo enya record si pa na me de to loudspeaker o tie bi enti me ba ono ne number na sister Madam. Ata. Madam. Ata. Madam. Ata. Madam. Yinsan no. Yinsan no. Aye hwan dia? Nana yaw. Agria, me ba be ya piamo, me ya fata kwese tokromo. Ma wani mre. Because a woman ye bo kagu. Die ne beba no, ne bia. Enya ne dia. Na afe na enya ne dia ne bebi sa wa na ena ma me te sa dia baba wa bi betra ha ebe o nyinsa ne ya ne dia nyinsa ne de dia ba ye enya ne dia ye ko bi sa no se ne se anye we dia de ne na ya brantie we dia ene ye boka because dia ne ntwantro tin ye nye dia ne wo Ghana no ye mpe ayi entro because asofo mienu sofo maame dickness ye mpe entro Nyinsa no eye hwan dia Nana yaw Nyinsa ne ye hwan dia Nana yaw say die ne ba na nyinsa ne nya nana yaw dia ye nya wodan ka kire me enya ne dia me amehwe no ni wa ya dan enya ne dia me amehwe no na die ne sika ne nso mechia man na die ne sika ne nso mechia man sa tie tonsuo wu kwai
ko fiti asie to nsuo say gidi what the American no sebana say enya ne dia ye de atua na sebana ya ne dia ebana ya ne dia obema compensation say wagu animu ase what the American me say eba na nya ne dia betwa ne sika ma no na seba so na ya ne dia obepata pie no obenya no ase na se obenya wa na wo compensation so wagu animu ase what kasa de se na wo fie fo no anim fie fo mu ni mi se bota mo fo de no mu ni se aba ho gina wo na bi no mi ka se bota mo fo ho me se wa ba ho wadu ya ni dia aba ho na sa je ti me se wa ba ho so say ata wa mo se wo di akini sa ya ba ho no mo se ya ye ni mi se bedru ha ya nti bi nti o mo ka se ye ni mi se bedru ha na na ya o ye ni mi se bedru ha pa enti me na me ka se o de nkura be hye dem ho ankura na so mo ka say o mu ni mi say wado bedru ha bedru say de say na o za dread trend ya say na o mo ba say mo ka no e de ya na ye ka sam wo he ma me ba fa akudai mu gina me de di matem yes o be bo foko se ni tokuro mu ho ne bisa no na mahunu bi pen ma me mani abri o mahunu bi pen say we be jinsa ye bisa ya ka ye nu mu sem ya ko se ne be jinsa se na be ma ye ne dia ankasa lata ho mi ye bregu ye health alert clinic akachi ne yakọ health alert there eno ano no ulcer anase infection wo fichi kro no esi enti ye ntimi nkwa yo eno ano no but ubeko sesi aba me kire se sesi yesi ebe ye DNA no ubetumi ama timeline yankopon boa aka o chambe program there be Monday anti kameba na Tuesday meba no pa Obaba Tuesday anopa no problem me kwa adwuma me wo de kasa gum na tiefo nti bi ne ya me kwa adwuma 3 o'clock nti wo beba tambe nti say me ba ha no papa no problem ya na mo akosisi a but Tuesday wo so beba Tuesday me ba na bibia wo ho no yeah but me person omo de no omo de be sha omo de ayi de omo nkrata omo de omo sabe de e be sha ase ya me doctor din komo wi a de wo be nya so de beba either voters ID and answer Ghana card passport picture pictures no saying two and now the paper and na akura no so e no so do amode paper no ye passport pictures and no the paper weighing some akura ni weighing na because one we need national identification ni weighing okay enti ye be hwe wanim Tuesday anopa ni ya finalize bibia ni a booking appointment e bia beba na doctor won cry ni a booking appointment ehun da obebe kumase ne da obeye die ne na ni buku kakraka obe chire bibia mu fresura bese form ansa na obi agitum a ti ada ye be ye die ne no sabeya ene dance ne mra ye penisa o sister ya ne kasa so obenya wo sister ene wo sister na onye dance ni because ye mpe ya kan say ya mpekata so mumu aso ya nya sade ni bi wo ye program ne so say bi ye be ye die ne na bi a o ka say na sade e ko na ase bi atechema nti menyi nti ada hwekura nto chema nti wi ase no wunya sika utimi sa hwehwe eno dia ha ye pese be ye kasa no kura be ye die ne no ka kire wo se die ne resource ba tie na se wo feel so mo die ne won tie ase na wo koye bi wo ba bi na no mo die ne bo abura timi si wo mo high court and grant the new court ka se padi nti o mo decide die ne resource na ba nti ye die no mu da ho trodo ti e be hia brada okay etu betimi yakọ obetimi yakọ ye wadwuma ma me mo ntwen ye na de oho bia no yaka moni ni kwai moni ni nkodi nkomo o ma yensese fomu atano onse adwina esisi so papa en sa de we de ba se mu hu sa da wo good no ada wa hu so wonye sen no na mo ne na de nkomo ebia no ye benya no kodi de mama ye kan nyina boy ya din no obo ye nka sanyi onu o ma me ye nyina mo chi ne ye nyina boy ye nyina mo chi ne ye nyina boy ye nyina no correct ya enioma mu beda ho ntem mu sa no
fi se nsem abrante no so ka no se abrante no so nsem no bi wo ho ani nyina so bi wo mu nti mu sa ne yi na bebi wo ho ne de be ni pefe na momu ni nkomo yi obi onyim se enko edem bla yakotwa nsa de ni die momu no kan mi sa scan ko ni na ya nye wa bra be oba anya me kura me ka che so oba anya ko edi no si ya ye wori ni nyina atwam se si akadie ne na ye be ye no no ne be pu why Timon try ya na fe ye hu ne be ye nti health electronic na me se wo kwa wo yade nyina asie betutu deku ashaman wonu Queen's Hotel hwani mu wo ben MTN wo Medina Post Office wo ben First Atlantic Bank aso Crispo second bus stop wo ben Concord filling station free 0242518893 0242518893 nana ye bi sibra honhum awade ana yade bi Black Covenant obi do ka ombeso obetua nana ye bi o nana ye bi mesobra wo kumasi aguna saman fe nana ye bi e wo 0243134535 0243134535 eduabo honhum awade Black Covenant ana se obi do ka ombeso obetua 0243134535 nana ye bi number no Fido quick loan no dey Fido quick loan and American for the ama wa wie kwana kwaje wo Fido quick loan ni bi na wa winim se Fido and ye wo ba ya wo boy ye promo download the Fido app no Google Play Store na cha say ya bo wo betumi anya 3000 Ghana cedis dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na any Fido quick loan any enkomo se si ada wo de ba hospital da wo 360 capsules ye dia ba wonu no bi etusisi ya de nya wututu ya se faida wo don't men twetwe wapo no wapo so na fa bitua sisi yade nya wututu awe na heba ne pharmacy shop enye na for Dr. Dawood was 0244886437 0244886437 Currency Venture the Zahara Mission and the G capsules aba etunemu san yade nyina se deku ekuro ne sasa gu ba ebigu be memo wo be sai wo be ma agent srepe wo de anesa wo de Zahara Mission benum G capsules no yade nyina away hindi eba mesha malaria fever typhoid diabetes etuase Zahara man capsules nso de be ma wo bo adabridwo wo de no wo kan shi drug lane eba pharmacy chemical shop bi amunya na for 0246 3483340 0246 Fated Bamboo Toilet Roll and then me buy ye na bisi wana me say toilet roll papa ni weekend dia medini ye pa measure down my fasidro Fated Bamboo Toilet Roll men ma fasidro be yo hu bi na we yo hu bi weekend eja wajo you toilet roll na say motor has chemical be anymore just say nti churches no and ye fie mu ube ko school man Fated Bamboo Toilet Roll won kana pe bi atu afra 030 2224843 030 and 0550 000 00550 000 yawa block B612/8 ata Mpakwashi up in North Industrial Area woba ube wiye no abetubi Dr. Gbadema Herbal Center ya de Gbadema garlic mixture and aba garlic preka saline natural herbs and ye wo for ye kase stroke and also cholesterol level no was so big mac capsules and Gbadema co capsules no etu sisi ya de koko asebema ubebo adwuma 24/7 Gbadema ladies capsules ye medro ba ho be dry be clean ho be tight now the goddess powder and capsules no etu asma synchro cancer drug internet herbal center Accra Shaman Equus Pharmacy Redeemer Pharmacy Gas Nation Kaswa Trap of Judah Friend 0248 288788 0248 288788 Dr. Mensa Dr. Wanda Kochi Guinness Depo and when no edition mu stroke hypertension hepatitis awo asthma name say the prostate diabetes is the menstrual pains and now kidney unya Dr. Mensa Dr. Wanda samang recommend baba panaro o refia dia dodo oba no wabon wo ko square ya na dia wo hunu wo hia samang recommend herbal powder for Dr. Mensa and yet the chira kwan dia bebre 0271173551 0271173551 Cafe for talala cafe yadro emanum memanum takwa bentra samba yade meso bema wanya infections wanya namu san yade wo de cafe oba wanya namu san yade wo de cafe danie ba kwale na capitans ba de bobo so we to be nkoko cafe for talala eno menam no obi di bia pai menam se adupa ne
and Bomadiana for Harriet. I was 0207 183 819 0207 183 819. Pastor Akwaba BM. Nana Akwaba BM. Evangelist Akwaba. Nana Yamu Akwaba. Yo, Pastor Julius here. Ata Nana Yaw. Mama, that's your chetty for 2. Near Friday. So we have story now. No crane controversies be brave room. I am the son and I'll buy because as I shall know and say money about no crane or buy no better sana. What clear your mother be brave. Now me who said baby ne doubt our pie months no ah omudi kan kan no ah almost abes san no honor na you because omo kan 4 no dey na ohakula no. But must have say 5 months no. And I say and say 5 months dey na oba na nche no dey nyen and a buy. A hoka kra no na ama na na enti asemba ma. Ebetini aba say omo an calculate mfri da na o dey nyen ye no. O say e da obenyem na ya calculate sa da no within as 1 month. But if you man calculate nti no mo yi film na bia kire yi omo ni ba omo so. Enti e ho na say na na ahwe na say omo na ye mistake a ahadi ni be ba na ye na ya oba. Basa ko basa nya sa na ye dia ene bia ebetima basa enya ne dia ena 2 akwa ye o hye maami achi ure na nim na o se no siti ama die ne ma dia but e from baabi no ana dia mani hu ni se woni na da 1 2 3 4 enti se die ne kwa ni wa akwa no so afirima ba wo se ye wo dia akwa no so sew ma edie pa na be mo besa argue se chenchena akwa na nyame dia but me mafutu ne se ma to tie nse ma na na e kan onu so woni nyina so ane die nte osusu se akwa na nyane ba mesre atase sa atafi se because na na e kasa o shi ata na ata oye sound na ne ho fe enti onu an kasa kwa no oba o se mo se na de mu anya e kan no se me busa no question obetuma yi anu ana e che se onu kwa mu kasa ase na adwene nya yi kwa no on hyede nyini efise na on tesa enti se no on tesa dia na na yo nim nipa kwa on ne enam ene nipa kwa no tie o so busa no se adenti na kwa hye oba o se ne ho fe na se ofise oba wa na enka onko fie na kwa a odine fa so na oh ebie bia along the line ata eni o ma bia nko yie na se etisana dia ebetuma ba sa ata so fa baabi enti o ma no so musa ne yie na ko ba sa ata fa baabi a because the o si ka se ye die na anya mi adana na me gene che se wono so frustration sa mo na fam no ono so ani abre ti se ata fi se anya ono a no se bia ma we dia me na be kan se na ne a ma me dwen ho no em se me di kan fa baabi asante e bia e be ye bra no nti wo dia mo yenko he bra no so hwe ade na asomdwe mra danse e be ye be wie na be ba sa ayo obi na wo dia ba be hye no e ba sa de anguase ne problem kese pa be ba nti ma me no ne omunkotu atafo na atanka no krobi wo na nye sa ade a yenye die ne no se ye die ne ni wi ama ade we pa na nkan ko be sponsor ma na ka die ne ni kire ya man ki ye wi the results na sa be toa na me say doctor de obeboa yen ama die ne results nti ye nyina de empire ta wo machi ebawie na ya de afen na hebe ma comment no ebawie na enye na ya so afen ne ye be kasa na de ye pense mu ehwe kwa die ne be fa so be ko na mu ebawie a na afi ebe si hu nkonwa bi na afi ya ka na ya ya di adepa na wanya asam papa aboa ya di ule atayi de ne ko wo yi so na kwa bi san say enti ende yi wo hu no obepa no se da bi ma me se se de akwalati a hoye obi be kaso akofa ade ayefo se na me wa se unim se me pew enam se ni ade pa hye tokurum eti tokurum ade na wo ma se so kan ye be kaso akofa ni fo because vulnerable people no mo se mo dwum kan no obi o teacher ni we say go for the member shire okay go get us out of the and I got happy birthday enko enfama Evelyn Ando Yeni ankasa ye CID bright bright police station wow oh the birthday happy birthday Central MTT di Kumasi we free wudokunu CID bright Central police station happy happy birthday enkoma bright na ni dawo bright na ni jini o oni agro
na oba no so wa police station wa central TTD we me sam me Right, Central Police phone na bright years na mi nsira no onto supangu na brabo so police adwuman e dem pagya no fa no ko nanim on kasa afi 2022 e de shira me ye e Yesu dim amen amen Marco asem we no eye asem bia anu eden pa ayete se ofa akola ne ntini kuro umia ne kase abuei ofa se ne ntini kuro umia ne kase abuei umia ne we mia ne kase so ane nan yicha enti wo be ya ne da gi se umia na de na me pese na ya wote ne ho ase ne se kikiri we nyina no amoa no at once na me de me se boho me ba ya yemfa misika nwu ho mame yemfa misika nwu ho mame na ya me bisa wo se na ba so na ye wo dia so onfa pata de nwu wo de pata de begu ho at once na ma ye ya na oh yes eno so de sesa eno so ka wo mo abo from mfitiase ni nyina no na ya eno so wo de begu ho at once ama ye ya na enti sa asamba eye ma ye ndi yakoma echi ene ho nkone ba ni dede ne ho nkone ba nyina wo se akora de wo ya ma no bia no oka of the wo yema bia woka wo ko oba 4 days na wa maniska no oka ye eti day na wo be firi ho na wo tu ni fo no that time no be ka kire say obi pe no e na wo tu ni fo e na wo share the man 20 cities say e na se be ya wo bi nkoche na adwene nti e na onjinya da enkodidi eti e ho no nyina ye nsem bia e deda ho obi an share na mom se bibia kikiri bibia at once wakoho na ya wonti dia de na obetumi aka ama abusua na koma ato mo yam wo kra wa na wo kokoje nyin se wo bia amfra wo meje de menim ne se aka wo ba anyemwa ya de beto wanim na nko wo kire me ne ba ma wei wa na uturu mirika na wo ko ho obi ampamo no wo na wo bone ta wo do wo bone ta wo do eta wo to nobody ta wo do ata wodo ata wodo running away obo ne ta wodo ata woto ni nyina ta woto na se boni ni nyetimi ta woto ne ta wachiri enti hu a wonhunu dia wo ya wo ho na wo prik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 iri free shura ba bepem fam e na krekrekrekrekre akoma te asi wasu na mako ade ba akoma medwene hu ni se akwa ne so wode ata akoshe ne ka mu no suhunsa aha so kwa ha emranze yi di jumo si ya pakika ni swa na wo so saa no nsani em madam na wo so saa no mu ye nsam wo mu bekunye yo enti eno no so ya asem bi eda ho enti eno no se ye we na anye dia ene ne reje ye kokwadwo ho because the aya ne de wa bo futu fry enti ye nya abotre na ya nto ne bo ase na ye nhwe na ye nye we ni kama na ye wie na mpacho na ya wonya wo a wo de eda ho ne ye de beto ba bi eda because kwadwo wo ho enti kwadwo so baba abaye na kwadwo so gi anchinyi a kwadwo kanyina na ye de bema no enti ye pe kora mienu papa me da say aye 3p garlic me sama sanja tumwedre no e won garlic ene dia ye natural nsuo enim ya fence ja so 3p Erica him cross 3p minia ba abranje 3p chese 3p ni die sister etienra eno die no eno message yesterday to be so sekene mina do sekene mira mina no 3p garlic mesa Daniel ba Mr. Kwalenak Apidan ene angelos Piwak I was 0248 928824 0248 928824 grofa ye mochedro wonu mu a wubediti ubeda ye wo nan no se ye tititi ne beko wo ba menstrual disorders onfiti kro ne ma eba kokoko eba entwa eba wayase wunya grofa ne about tonic unyini mu nyefe nonum grofa ne ye de kokko aya last year G award grofa ne grofa uhia bia eya tododo na ho aden Mr. Bakwale na ke ba stamro spata bobwase Fred Mense
Bapidan, Pure Leaf Chemical near Bar Shop, Ubenya Bo Crash Drugland, Fred Dr. Grofine was 0244 596532, 0244 596532, Dr. Mafo Fenity Ball Center. Doctor say, I won't go and I whoop I war, open say we need say, and no crowd any winning problem. Winning problem, Dr. Mafo said, Bomadiana Bra, send a part the problem. Dr. Mafo said, problem Nina Ebesi, Uba Woman in Samba. What would Nassau crowd into Nancy? Now say, let the Quaku, Yako Pedro, what Dr. Mafo, what the man, yet in the video and the battle Sobanata, and then Yasa, get a little Quakusa, dear Mua, I bring you to there's a powerful row of Dr. Mafo, and you were banning to me Nantia, and stretch the Dr. Bashana Manante. I told so says what Tibisa Bass or my private school. Fred Dr. Mafo 0244 411099 0244 411099. Evangelist. Babe. Dear Ninti, me pesa me kasa kasa na memma bi na me tu on fo se. Da bia me kana asa ade afo kum kwase ya. Ade afo bi kum kwase ya. Na nka be ma panya wanya aduru se. Wabodjo says abon chiri wo sa ye den. 30 something. Oko 40 years. 36. Ofa akola ketwa wi. Na obefa panyini no abon ho kapreko no. On fasa 25 years. Eno aye ndwadwa sa. 25 years. Eno we account ya de be no ane na mo. Adwendwene ku no. Ni kase modern. But ma, let's call spade a spade. Just fa di obebo ho ka. Fa di obebo ho ka na mpesa meka. Fofole. So fa di obebo ho ka na abaya wo dia. Me ya wo production room na ya meka se bi se. Na ne ya ne mama mu nko pesika fo be bi nyim wo mu by force na mo nka fi ho. So no, ene e ba wo hu se aja. Wa na anyim na no kwa ti me de brag se wa na wo. Ba odan ka mu benya no. So no. Na wo just empre na oba wo nyina wa ma ne hwe. Yeah, 20 CDs. 20 CDs. Ade. When you be kaza maniska. Me maniska 20 CDs. Ye be sere. E mema no se mo ayi no boda mo a mo hunu tokurokura e ko wura mu no. Na mfaso no pia mo nya so mfaso pa. Na mudi ko hye ba bia nse se mo de hye isanze kan wo no. Na afei mfaso no banaka se nya me amempa. Ebi na na yawo. Wo yi na DNA na DNA. Ena DNA akola wo hye kye ni na ya wani ma de tiwe papa ye wo how ye be ye ma mi disi a ma sere mema ne se mesra mu wura tokuro bi ma wura tokura atija ye be bo ye se mama na ye tokuro bi ani wura mu okay na mi hira mu na me sha OPK hands free ne kan fo dia ma wana wi yi se ni sika wan ye ten ukoto hands free ato papa ento de se e be breki wo de hyem wo tie ade a wo de she we ya OPK hands free and the charger e charging ten en breki eye kama eye OPK hands free OPK charger etu 4 mo amoto ne makoma akwai OPK hands free ne charger ukoto ahwese ya twere OPK gu hu for 0242 497133 0242 497133 nana yire mini mo ya me anti kakra bi abetu na mama kakra bi na maker be ma no adifo de na ye no e na obusa na kra no hu ba bi on fa onim na ka na wonka oba ye ni dwa ne nsemi ano na obi wo hono ma ne jeans obetimi akowo na akose na nado te de baby wo de na nado na ebe ye example so obetimi awo na oba na ball man ra ya hye na ma ne awo na me ba akose na nado na nyemme asama wo ka nyina no ewo mo se wo point but ento asumu ebia fine scan na nanka wo so mo ka che na munya mo kotwa no honom na ebia mamefo edi for but nsama akra yi kan efida obae asama akra ne do ka na akra yi kan enti akra obetime atwancho mama emema binjaisa mo hu se nkra no niam kakra ha wo ma na mo fa wo mo saa ukodi bi na ebu aka osin enti akwa no ye den ya oba me na menya hu baby no but the moment I me hu akwa na we DNA bembiem na ya wo pe uche usu ni ba ebia na wo yiri bi wo ba bi no mpese obeka anim go ase enti na ho ye saade a but wenya akofa aba
etiji tum na aba no so hu say oba abehwe ne dia start hwe ni sise fisa akra no we hia die ne bia akra go busia fo ba behwe no ene won sefie ofo bi ankom nko ne ma mre no enti ade na wo ma ya twa ade we tentan ene cross sika ni ho ade na won je akra no na won hwe oba enshira akra baby na mama eye mara hu pi akra ya twe no ho sa no because akra ni sa onim hwe o te ne baby no makofa sa mekwa bia na nka odi to bi wo baby ena makotwetwe na ade na ba na modi ade so we be so na we so na nsa na we so na nan na we ade na mo ya akra ne sa mesra na na yawo eneska ho ade usu niska wo so de kakra mi say no ntina no pese obeba no wetimi aba na na me yanka no boko akra no wo ye den ye oba we hia die ne bia se so be die ne no so ene bra na me ya adoma Tuesday mama say o si Tuesday obeba obesa aba ombra ne ye die ne no nyame ya adom na say oba nya botre na akoma pa ne fa hwe oba na ebi kra nyame na makres na nyame asa ato nsem no we nya osika de akotu echa waka mama me de meraho akra ninti o kafra akra ninti aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno a na wiai Maa Akos waso egusu amede emma wono wo hwebi wo Rabi 1 TV na Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM yanko na me ne Grace give it ai na wafa mouse medina ade anti wo senkran yo Grace give it Mejina so papa about to me ma Doctor Gabi na pom to say Yankopado now so yeah me atom nurse ni papa wo hoi na baby am friend man chire me nure me ya no wa pom den sa yo ebi confie nkwai yo anti badawase say odi enam from answer ne beka sana bema sister Jubia actually chira kwan na all the numbers na to ya answer your Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Kumasi hanom yasoye ewo Shim School Junction Barakese kwan so Oshim School Junction Barakese kwan so ena nkran pumpuni mantem so ye wo New Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no ena edi hwani mu Mr. Omidofo pa wotie me bomode na frɛ doctor de na medidi kan no na ofra say word cap na ekoso no achede bebre na wo ho de ma bonuses enti doctor number no ye 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0242 72 52 74 0242 72 52 74 and 0244 126 123 0244 126 123 yen call Dr. Gabi horum na fe wo my education no more pa okay auntie me bajo da ben won sa breach na odwan wa complain say oyo abrichi ba anase odwan oba but ontimi woda da bi me hunu bi da da bia be hunu abrichi ba bi anase no onyem menti bi sa abrichi complain so onya wa na onya nyinsen na won abrichi be ma ni be ma woda because ontimi nkompam ontimi da bi o da bi wa mu gina mo nan so ankasa into nipa ne abo samoa no wona no won faso ya some question pa no bi say you nipa won faso sansi nipa but mo ano so won faso pa say nipa da doctors we dey do dey baso won say okrama otiase no ya na ne won faso sin jata wo nti so ba ho that's what me nyanyin very good because treatment a bit media ma saba no sa breach no yeah man be man so wo na be ma wu a na ponchi wo na ne be ma jina so be ma no wo kura nkaye otu ya se treatment e be ma wo no on e fraud ya se wu very good say mema bi nya adwuma nti na ma yigu kra ma so no now the reason tia emoa no entimi suffer such kind of problem na nipa suffer no because abrechi en free titi yankopon fixing me say adiwi
ɛna wobɛdi no haban no wɔreɛ ɛno a throughout but onipa no ase ne de ne nyansa ne nim deɛ pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔkono sɛ ne wura a ɔbɔɔ no ɛnti nɛ nipa bi a ne yɛyɛ fixe ne tu ne nura atwa so wɔ nom no ɔno ware sesa no wonim sɛ ɛkɛ yɛnyɛ yɛnnuro ne chemicals o dabi yɛnnuro paa haban abrɛ a bible kora nya ma africa no na nyankopɔn nam awosuo ɛna abɔdeɛ so ɛna ɛde kyerɛ adeɛ nti we learn from nature okay yɛnananom proverbs a wɔmubu yɛ ne sɛ yɛnkɔnkɔ te aduro mmerɛ a yɛfrɛ ne ɛna bible no nso baeɛ no ɔno nso bɛka sɛ yɛni aduaba ne yɛmfa na haba nyɛ den ɛnsa yareɛ very good nti otwa di ampo ɛna abɔdeɛ ɛkasa bɛna nipa de ne nyansa ɛkyerɛ sɛ yɛka sɛ aduro a ɛnya we keep on dosing ourselves with chemicals one chemical to the other nnuane nso a yɛdi no so sa yɛ chemical ɛnɛ wɔn bɛbi akeka ko ɛnɛ nsuo mpo a yɛnom mu anka wɔ sɛ da forest na nnua hini ewurawura mu ɛne na haba yɛn titi gu mu ɛnɛ yɛde cyanide ɛna egu nsuo no mu sɛ yɛde pɛ galamsey yɛde kɔkɔtu gold ɛde apɛ sika gu yɛ bɔtɔm this is what is happening grace gift bɛtena hɔ yɛpɛ sɛ yɛtwe amanfo adwene ba so sɛ yɛka apɔmuden a hɔ ɛyɛ total salvation na ne boɔ yɛ de to the extent sɛ wontumi nyi paper ɛnkɔtɔ yɛmfa paper ɛntɔ da wobɛte wɔ asase wei so si yɛ trade human no yɛyɛ human business musuo na aka asase because baabi kora ɔmo nim nyankopɔn kora no ɛmmara no wɔ hɔ kyerɛ sɛ yɛn trade nipa machine bi aburoni bɛyɛ yɛbɛnya sika de atɔ but onipa na sɛ ne deɛ yɛn trade no deɛ ntia because nipa nya de edi sika tɔ ɛno nti na yɛn kora yɛyere ayɛ no yɛabɔfoɔ no ba bɛgye yɛn no ɔde mogya ne hwee gu ɔma yɛn blood insurance apart from that oboa ɔho ɛti no sɛ yɛma yɛapɔ mmɔden ɛwɔ hia yɛn a ɛkɛ bɛta me na meta ka ma asɛm sɛ nnua nyankopɔn bɔ asase wɔ su nyinaa no ɔde n'anum asɛm ne frɛ ne baeɛ nti ebisa wo sɛ nnua firi hia a ɛfiri nyankopɔn mu check nutrient a nnua kita no ɛkɔ nipa mogya mu meboa na as 20 mogya no na create healing for you and about health very good it is say nnua ne nyinaa firi nyankopɔn mu ne baeɛ a ɛne ne nnua no nnuaba nkohini nnubra ɛne n'asefoɔ no nyankopɔn mogya mu adeɛ ɛne nnua no bàjẹ́ wọ́n dà sẹ́ sẹ́ni ẹ̀ jí yéésù mọ́jà ẹ̀ máa yẹ blood insurance no sáà ni yẹ̀mọ̀ no efiri ni mọ́jà mi ní báyìí ẹ̀ ti si ẹ̀ di a ẹ̀nu bẹ̀ bu ọ̀yẹ́ ẹ̀ ensure sẹ́ blood make into health condition na si yẹ̀ ni yẹ that's the question it's just like yàmà onyankopọ̀ mọ́jà sàjì na ẹ̀yẹ nkwa na ó sì dẹ̀ bi that is what we are doing today ètò ẹ̀ bá ń sẹ́ nnẹ́ yẹ yàdí a yàdí ntìmí kú yẹn very good because yẹ kó yẹn nkyiri kakra no mebɛtoo sɛ malaria ne nkum Ghana ni basi missionaries aborɔfo no baa no malaria kun wɔn bàtɛ wà dàn sɛ adenti nature design sɛ Ghana yɛdua ne yɛ di from nkrakra light soup ɛyɛ full of antibiotics nkwan no nkwan no yɛ immune booster. A boost immune system cause check nneɛma yɛde yɛ nkrakra pɛrɛkɛsɛ ka ho dawadawa ka ho moko ka ho gyenne ka ho yɛ ntoos ankasa yɛ den ɛnɛ ntoos yɛde yɛ aduane ntoos a menim deɛ yɛde yɛ yɛatete ne te bɔɔ ɛne yɛde ahyɛ konkom ɛna nipa di o was tomato na nyankopɔn de bɔɔ yɛn no ɛde bɔɔ ma yɛn no yɛmpɛ ɛnɛ kura ntoos kɔkɔɔ wotwa mu green so ho Ghana mimi nim sɛ Ghana ha na sɛbi yɛn nnuane ayɛ di abɛnkwan ne yɛn wasi hɔ a abɛnkwan no ɛna dabi yɛkɔto ɛnwo market ɛnwo no yɛkasi zomia from bottle nase kodiri ne soro ne nyinaa na me bɛnɛ mumbisa sɛ zomia si market ada wona ne kura agye sɛ ɛsoro no anane ɛna aseɛ no ada eti ngo bɛn no yɛdi ne yɛnya cholesterol akoma yadeɛ ne yɛwu kala sɛ ɔho na deɛ ana yɛ meyayɛ yɛnkɔ kora ne yɛ maame nom ɔmo nka no korɛ
no ko mo kan say saa ne mo wanyina koso no asif say omunim eti abayiwa wu at the younger age wu at the younger age me so me ba ni ebu baby kire me say aduane ya wa metu wo maame ejade no hu akiri bende hwene ma bia ya wiwi ne ejai enam bia ba se minim se eye enam ya yam ya se ne glue me ya bone kala se ade ne be free nobody knows free hene yari me ba no ya kire me se uyo nipa uye Ghana ni a yari abofunu me beto sa de ni yari abofunu presby asori dem ya kire se Kristo ni kura yari abofunu ya tradition all the tribes yari abofunu but ne akoko timi da fridge mu o abrochiri be 14 years ne kukuraba ya de ba e be na ship 2 months abegu habo be several months ansa na yakoyi distributor be chano na ekeka ko be de o ko brani gusu no ori obi atime ko tuto na ntwie na watwitwa na se ne fridge mu apro e bon kankan no ori obe no ori toto bi ya be nkwa very good Any adam kind of a cop. imagine this so ya pomudi di ago de ma abrechie eye is the say also take pregnancy eye sa green grasses na e wo back so no hamana wo mo ma wo buta yetimi de doctor number to dwabiem grace gift number no Mama Sanfa doctor number no to dwabio 0543 I know ni edi no what sound komo we ya not mun say clinic ni ni mo de ya wo ya de na wo de ko no ye be na drama ba wonim anopa fiti anopa 8 kosi anwumre 5 na ebe pon no ye adwuma ni nyina no doctor he patients nyina na doctors mu Dr. Gabi mu nyina na other doctors mu nyina education we ye ho kwan papa abefa so abedidi ebre a wo se odidi aduane a wo se odi anytime a wo se odi any ebia ne de wo se odi e wo time a wo se odidi heavy food de wo se odidi light food after 6 any pass odi wo ko tai fufuo peme na de akwa akoda ade be ni nyina ye kire wo no pese menfanya ntimi sikenti obi mpese obekire bi o ya wo de ebra obu okra obu okra o meji ayaresa o onyare obeji education keke oba ho no obetena no atie bi no ode ko se de ebe afidie so aye chenuro no so sa na ho no ye educate ma first aid wo ho afa we bo ho ba ni ade enti grace gift de wudu ho no ma omo ba ho so mu di adanse se bibia e natural obi anu a obedru ho no ma ode ne yare sa sign achi enti yesra omo se wi yare wi achacha kwata ena afa sebe ya ni Fred mfie du nu de kwani emum firi ho a de aka bia ofa beka cha sebe jimi ana akwadro eno de yensa ai se beka cha sebe wa jimi aka tro konkro Yesu Kristo sa yare bia no wa se jimi akwadro so de yempa ho because wo beje dro no abeka se o madro no kra nye ho nye papa eso no akwadro nti wantimi ani so anomaduro no na yare no anko maje na manom sa yempe eno ye chiwade no fa number enti doctor number no na medical dia to dwa na 0543 32 00 30 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003 ye chatwa ye 0242 72 52 74 0242 72 52 74 ye kumasi asa dem di kan na Oshim School Junction Barakese kwan so ena nkran pumpuni mantem nso ye woni Atimata Petroleum Bungalow ye Family Life International School ena edin hwani mu ye adwuma fidwada kwesi ada ye home anopa no nwotwe kosi adwuma no ye ton safro bibia asa omra no bedru ho a
awo ho aye den doctor de ese nchi ato no Lincoln navigator o timu no obi na de beto nchi a odi no e no timu no ahinasa straight no de man one na 18 years na wo ma bibi a kire su bi afabra na Dr. Grace Bodua enne dodo na asan mra se Dr. One Touch no nyame be fa no so ama ogie ne fa hodi aye da masen nyame nhira so papa yenua ba from Grace Gift Herbal Clinic into Bomodia na fa weni eche ho Richmond Herbal Center de akuafo nkuni akuafo semana ba wonam ya asisi ya de wonam ni ensansa wututuo ni nyina ebekọ akuafo semana fadware fibroid bena ne wonam ni ensansa beko ni nyina be ma waye mre wodie eye akuafo nkuni akuafo semana mu asonya de kopebi ubenya bi o Angel FM Marketing Department Samdora Herbal Center Samen Herbal Center Blazer ba wonam nyina wokeo Jeff ba wo mankase Paulina is upon fiku ba konango for 0249 18685 0249 18685 nemom nana ya finra palo chire memene ne kwase da we ye no o mesro e mo aso nye de kona na ya finra palo ho kwaje adisiedie wo niema adisiedie wo niema adisiedie wo niema we engagement no kona kwaje o silver gold basis ne tray nana ya finra palo ho asem ne ye kan for nana ya 0243 389725 0243 389725 Kumasi Ashton and Akwesi Kwakos house number ME 118. Ye try your waba, ya bebe crown manis. Feel every taste. No so open. Why na so opel? Nanaya. To asoko. No mesimem. Kasakase. Na mesimem peno. To aswe. Akoma efe. Sister, say what wunsa and nanu ye ni wudi nkomo wani mu on ukasai. Se wan kasa oba ne bebo so o to de make no enti wu ton so na de ka ne yenko tiwaso no mesimem peno enti no se shia me no sa defend me na mesimem peno enti last time bin de one me ko na one me ko tena ni fi o si ni fi wa se no one me ko tena ni fi wa hini sei me pacho Akoma efe ya ko joso kan so o si ni fi o ho no ana me na kwatana ho no me na kwatana ho no wan ka hwe an kire me ana ye baaye yanko ani ye baaye ye baaye na eho no metum na me fendi ni bi afi wasase osahu me no osase mepe ena mesiyo matiase enti metiase na ono me ko ni fie ho no oni me ko ni fie ho no na oye se maintenance na ono nso ntema sina mesiyo enti metiase na ono me eda tuaso one me da na ede babe tuaso afi osasi nyinse ne nyene de tuaso toka se nyene de na msinyinse we de me de kwahi na mka se rade na me boafo ade ni me rade bedi aboa me tuaso enti mpija mani shesro ana mpija mani shefo ana mse rade osi ade ni na edebua na ewie wiye edi aminense oni mani daso enti manka bibia bi na wa na hu sa wonyam ana wan na ka kire wo sa wonyam me pacho me so na ka kire nsem menyam ana wo kan de asem kire mo so wa ana mka kire nsem menyam wo se wa bi sa so wan na nyem wo wan na wo bo ni din kasa me pacho me bo ni din na na ya bie wanum na kasa kase
na wokɔ na ya hɔ no oni wudi nkɔmɔ asɛn na wɔkasa wokasa sɛ Joseph fashion awie wɔno ɛna apamatade kama de ne material fɛfɛfɛfɛ apamatade ɛde amame ahyɛ Josie ɛwɔ Kumasi abɔm so wɔ ne mitimi da sport no ɛna di hwɛ no mu bronya ɛne yɛkɔwura mu yi wɔ bɔ ade ama afi bi abɛto yɛn ɛno nti wobɛpempam ntade wɔ ma wokunu ɛntadeɛ wɔ ma ntadeɛ mo bɛkɔ asɔre aseda mo bɛkɔ programs ahodoɔ ma Joseph fashion empempam nneɛma no enyina ɛmfama wo abrochima mu wo eastern western region Greater Accra ma Joseph empempam nneɛma no nyina ɛmfa ɛma mo Kumasi bɔm so no wɔ mitimi dɛ sports no ɔne Joseph fashion edition mo frɛ no ɛwɔ 0243433465 0243433465 ɛna she's so awia yi wɔ no ɛna ama me rig kama ahyɛ wɔyɛ me makeup so no she's ɛwɔ Kumasi Sports Stadium wɔne Unity Oil ɛne di ɛhwɛ no mu wobɛkwan wopɛ cotton wopɛ cornrow wopɛ long hair wopɛ deɛn she's ɛbɛyɛ ɛde ama wo bɔmmɔdeɛ ne free she's woplesi order yɛde bɛbrɛw 0249 155 776 0249 155 776 0249 155 776 she's ma onwi hye na Joseph fashion so ama watade ahye na fe abo ano yankwa ma ne so na yene yetiefo nkodi nkɔbɔ ni ba bia fefe o wantumi enyina so 03224 98035 03224 98036 03224 98037 odini ba bia fefe we draw the contract of the answer. Baby, I am correct. We bucket. Chimika for no more than a year. We are my ATM of the day. We are by Namislam. So the Musi is Mariana Medica to be born Papano. A person here, face one I'm ready to be as am I the Mexima. But the actual family are go crap. Now, we are Berman. You are there as a moon. At the end of the outcome. And I mean, some people be by welcome or was some debris ever home. Who's a member of the TCA? So Betty Martinez saying, I have Aqualana Manani. The beer now continue some of what and Aqualana crying a day, and no, but it's also Aqualana again. Because say, it will be no require day. Equal dark, and as the same debris, I don't know. A header super beata, the same in Yaberman. On the only Aqualana, we know you be akwara kete o pro ka o su ni ba usha akwara no no di mo bi kura no sa bi sia ne kape enya o ba ya popo kura di sha be dey so one na player bi a waji di no not pray ewi e ko ya pray ko ya na be enya dey enya de ba ene ko awa ti mi enkuno ene kura bi a wanya mu ye dey so ni ya be ma no one ne ma me na bi sia mu kwatena se no mo ni akwara no no mo he nem ti o akwara na popo kura be dey e bi sia no ni aba Namisha Power Papa Mupamagana Maka. Yame Ensha Papa Minia Bema. We didn't be a free. Many of our Papa Papa. Many of our Mukremu Santuma Ponkusia, no tankus. Many of our co-workers, my Mama Basso, yes, when I go for weekends, you won't find a channel, Sadia to remind the Asidaman. Mamma Chiako Fiasiman, and I'm sure the Awadi Bra would see no do also. Many of our Jamaica Yabeman say, at the end of the walk. Wapa convenience wope anopa wiane enimo ti se de ofo mojaduro na na akola ba ube jina be ka je se nipa di nsenti akola nya wodia wodi se wo so be die di so be die ne dia se ya akola ni be di die na no ho ato no na woti nya ti ni moja ye die ne no eno na ya rede eti se ni ebe ye bibia be tutodi no wo sha akola no na wonya sika no so be die na ye na akola ni ye ne dia fine enya ni dia ti se de no jina to ya mpia se was it the nanya ne dia dia sika dia dia ni no betia obi anga se wontua nti won ya akola no na wonya sika bi wo fam a wo de ba be die na no de die na ne ba wo waje na ze na man so sebi man yuanu bi na wo mu koti be say ayo ma me unta me wo mu nya obi afa no fo wo mu yesi na adwuma o nti obi afa no fo nti esre ma me no ne ba no so wo konko wo mu se wonyini die na so wonim se ne wo ne tebia ne se dan ya yi sa ite me do na ba bia wo folo no no tutuna na mo si ba die na cha no wa we ya wo ba wo ten wo nya ku e ma ni so ni mu me ya baba pa me da se papa fa kwata wo di ni ba bia fefre Maa Akos free koni ni yo si yanko be ma na dia wa ye ni nye
akora okuta no se nye dia na ekura da akora ya enti saye bia nim wo wani nwa asem so to wuni ba na nyame aba no obi ache obi so a wo saye dede be ba ne che wo nya dia ne no we akora ma gen trenu nyame shall see kwa ne wodi ni ba bia fefe you so a champion block from highways mo afuja na ya oni wo gani sada na mo am sada mo che mo wa na oba fe ya besle so ya ma mi o wa se ma wo ka o hu e ma we ni bi jine sa ya wo ya jine sa so wo ti bi se akunai gbe ni ba pa ni wa be ya de e ju bo hu na do mo peta e ba so no mo su wa so o peta ba wa de background na wukura dia ne mfanya owiase a wodi ni ba bia fefe efrem ejayo na yenkwe Sylvia Kekishi. Missing ya bema no. Ye kap ye boka. Kuka. Nyamya che wade a. Adentina wo prepare Missre no. Tibi na ye ne sa onse sana gine. Na oba ne ni bema oni ni sei. Nti o mane ha ne bebri akora su kura nyamya yo adomesa wo ya akora ne san sew. Adentina wo ye enyam bisa. Nse obi na etifo nti na anye atufo ne ama no edamasi nyame ensha papa yentie eyenkai boy ni yanhya nenso o tikle we ne ble we dwaso tiede so dai pakoro bia sante kwotokwa hene wotumfo sei tutu ababio eya sante hene nana amakona du otoso miensa sante hema ba fo kwa mekosi otumfo ankwa bia hene nana kwa ekutwumasi bomfa hene nana owusu da pasi akwa otoso mieno otumfo doku hene nana se wabonsu kwatema otoso mienu otumfo doku hema no enuama ne nuama mabini opani akwasi asante sokwai opani kwame esumjuma bomfa na papa butio owurayi wachi ahene wa America abrochimemu oba opani akua echama ewo bomfa emamani Yura Dominic Amua, Germany abrochimemu no wo. Reverend Kwesi Mensa, wono so Wura Johnny Gabi was Spain. Ama kwatema UK abrochimemu kwa banabuaten wotakraze abusuani abusuanka yede wa ya ne arewo ani wamu ne suosuo manfo enyina da ye se wonu maami o wonu made nyina o bomfa forces abredie ye waduma kuma wo pade nya wonu o bomfa bonyenye oba hima nana afia kunadu mame ekwakura ofrantuma ne tintimo oba hima nana afia kunadu bomfa hima dimfishia aduakono baako ansana wotia ne nan achi ana wokwakura na sadie abusua hyehye na eyenu ne nyame ya adomu akwasiada wachinechi ya na ode mame emu no beto empemo ewo bomfa efija kwa abre ayimenachi no nu pepepe ewo bomfa ba bia ya wo mubo dwa no eye de background so ewa na adwoada November bosom ni de toso aduonu nwatwe adwoada na blasters fo mo bebo wo mo match no womo edne beko bomfa Royal Museum shane so emame se adwoada na womo beba besan asinkonya ewo bomfa ba bia osinkonya no ewia donko de kosi enmre no sia na fe wode aye oba hima eyi abusua se chenchen bia di wonmu awuo enyina boa ejan ya beto wonmu akwantimfi kakape akawompompom mumejam wonmu enu obonyenye na oba hima na nafia konadu bomfa hima womo entumi empe ye mame krabre ana mede munsie abusua pani samia champon wo ba begega agodie mu nsam a wo pa na kroje yankaka wa bia nimu eya Akoma 87.9 FM with abusua pani samia champon and the team enyiwa fidie no free ha twen ye na de wo pe eno mo de brewo Feel every taste